ababaawa eye adwoa Judith ya wode na sam eba ye se bema bia bepe no ne nanyam eneka wasam no yatena so emprensa enene the third time ya yatena case way potty eso enti ebi afei na wa join ye wo hwe dwumadie no enene de di kai bi kro bi na aka kire wo enti wo be hwe de na besie na wo hunu se de ne o me komi ba chao ababaawa Judith adwoa na de ne case ba ye se bema bia befa no wone na da se wone ne yire be ma ne se wone ne yire jai ene ade problem abanti wone ne yire mabiem tie se wo ya da akwa se be ma nya da akwa wada da ababai ene na da bronyanim 26 December na da besi na me ne wo kase ne 24th so for ne 24th on ene 24th January ababai ni mense mai be ma nso ane yire wone na nya problem na yire asaba ene ye ene ampa ye ba yire ta na yire ne ba ye no ohunu se be mai se wone wo ba hyehye ho eni ade ahe me wa woni mu maamienu woduadue mu a so no na friend side chicken no sa side chicken na friend no eduabo yirem ba wali ni no wa bo empra ne dua asa threaten no sase wa twe no ho amfiri ni kunu wa obetwa acid samne de na ka wa time to mu ni mu dada enti no enade asie no ene ye bepan hu no ena de asie no na san kokowa omunko wale o mawale jo wale ye dane me de dua wadane ni bayi esete a so wo de begu me ho na ma ye beduru hana kanya ne sekati se ka wodi mi o ne yire di matemu ka ni nyina ka me de be manyame na mmom e battery nsuo na ka se ne yire ka se wo de begu me no ama hu bo me me hwefie me nya adwuma na me hwe wo sa tam ni nyina ka me kokoro na wan siri kro na aka me nsan na nyina me tifie o ama afo se ka na me de nam enti na de menyens me message na behwehwe wo ha me message ba na mo akwa akwara mo ware awura mu a me ya awura mu eno de ne yire soso de oba kokoro me ande asa na wakwa akwa na ware go awura mu nnim nya boa aba fie a sa ye so okoro me hoso asa na wako eye o me mame nko oba no so na ya me mo akwa aba no ma ene wafa hu yi ankasa behwe body come see body Branch 104.5 yeah live ewo Nhyira FM Facebook page no so minimum ka say so boduemu team won mo so mo ho Facebook page no so ni ya won mo so nyame Nhyira mu nyina me ma mo virtual hug me kire mu nyina kwan shonko so ewo Facebook page no so enya goro dom na gu ho okọ TikTok a won ma ya som wo ho nso ya som okọ Instagram, baby, Twitter, YouTube, Nhyira TV, YouTube, Nhyira TV. And also a damn dike. To call YouTuber, Obo Nhyira TV, Ebe Babon se show no, Chegu so far. Mama so mama shishing in ano, yet Chemunina, and the program where anyone there yo, Munina Mushebi, Maye, making come message, you know, Naya said the Numa Besiako. Papa. Diano na obo ye meboa Diano bo ne sei mpacho me ka se pra nya den enkunu prankuno jo na no mko eye konfo ye bi ho no e de na si ho pacho ye ko on no ma ye to snap 4 ana o ma ye boy amane ti e gba amane ni wie ye no ana o si emla to me ebu nkotodwe na odi kosua ne hwe ho o ne hwe ho na pa ye na o si bibie ni echire bi o si bibie ni echire piao enti no enwuma da sane wura no konfo ye bia nkasa waba ahoma no so yenko ahoma no so na ye ne nana konfo ye bi nana ye mo ha eba Nhyira FM so ade na wisi piao nana ye ba wo kwan no a enye bone kura ekuram ene sei na no ye ma konfo bi ba wo edom bi ba wakachi nipa miensa se duabo bi oba bi a oba fofra ba ne kuno ho ene ho asem na we de wadawro ma awiei ye pese ehunu ne ekoso ankasa ewo asone ne so yo na mi tie watiefu nyina da ase so ga ne ba ya wo ka se pram no na nya pram ba ko da bi nso ne bi ka ho etimi da no nsa abusuma bi afa de wo mu bia no
omra no meyi mfiri me to ya na ofaaye so na babufo de ba na wo keka nsem a wo yire firi wo ho so kasa pram kwa na ofra ya enye no kore fa na djuma na mra na tie eti kakra me de mema afuto bebre ne se so bi wo bodua ya hwe wachi because omo ba ya na de inshira no me no repair na kosoro eti me mo tonsa ensa ne de ye ton ma wo mo me anyi sika bi antoso na me gina so a me dane ma wo mo eti nana de me kan se ga no so bi aba ko hu na so afra pram aboni bi a wo so de na teto na so akwatwempra wo so akobi kru a ono sunso ne timi nya so eti be fra no wo hia futuo nana we de wadawo mo enti pram na wo frɛ bo dua no wo hye mu no na ye dua bankasa na ye dua bo ti saga ne se ne nya dua de obo na ye dua bo fisada ne ne kasa wo se wo no de onim kura se pra no eye nsuo woni ono nafuo bi de pra o se afuo e na de pra no to ono ni nya no kure en wo frɛ de bo de na me se wo ba wiase wo hunu se afuo kum nipa wo bo e bi da achem okra prada ho da santi mama akwa ye wo prada ha enti so ka be yafu a no de bo dua nya no eye nsuo we de wadawro ma ye da sipi na yenhye de se no wo hye mu no hyi ni ho bie meboa ai ye hye mu ne de bibia ni ho bie mti so ka safuo no de bo ni dua na nya no kure na ye nsuo na wo so obo ha no ye wudi ni wa wo bo dua ni bi o se mi di bro dua na boy ade bia wasase so abia no nyame aye no wodi som wodi bo dua enyaw se dem kra no ye kotu afonwea no wo nsuo ho eni edi be sida no nti so wo kra wo hye odem na wo fro obi so obadome no kra be ya adwuma jo wadawro ma wa ka de na nka pese obisa nana ene onhwe akire ebia na osan akopa iwa akire a mini hu ta ma me kopa wa chi ewra mini hu ta won san akire firi ni kuro ho nana firi ni kuro ho obi be ya bibi na ya se we firi ni kuro ho a wo ya bibi a wa akire kuro nya wo no ni asem mate ma firim ni kunu de me de ama nana enya no na ayefa ni se be ma no so apata no 50 million mini hu afani ya ba shani ya dia ma no ntina na wo hwe ye da sipi ntina ne ka cho ba ne se onko be ma no ekunu hu biem ani benya no o fra benya ni abro ko wo be sa aboni dua no ndonko pe ni kunu nana wadawro ma busuafo konfo ya bi dwumadi aye die Nhyira FM ye na woboa ye kwan bebre so na anu duaboi wono ana hye ya wadane wode amaye konfo ya bi nana wadawro ma ye da wase pia wi ayi piao abusua ye tse enkomo no afri konfo na nkasa no mu ya ne wo kye ne se wahwada ne dua no bibia ni wo maame de na neka no what ne wo ka no na che se na no duabo no ya na wo ka se yafuo ne wunim wasem ne ade nyina me ba se me kasa kakra mi minim se nsuo de pra se ye ntro na mi media kan pesen kan ne ye kɔ because ho na ba bi kro na me ka no ye afu aye kom minim se nsuo na me so mani fi ya ekɔ mi hu se nsuo da wonti mo ka se mi minim se nsuo bi de pra no kra na me ka no tu ni mu dia ka se me kɔ akɔ pa dua wona chi mini no adaje mini hu time kra sa na me kama wo se mini hu adaje on se be ye mini hu time kra sa me kɔ pa dua wo achi na me kuni pa na me nya de mini hu adaje era mini hu time kra me kɔ akɔ pa dua wo achi enti na ma na me jone sa o ka se o moye na so be ye ni hu time sa na wo ka sa me kɔ akɔ pa no wo achi no mini hu adaje kra yo se o me so ade bi ka no wo nana ya Minu wada da ka kam se o boye ye no wada ya kwada ni me ka ya ka sa me ba ni sa na aka se me ko pa no wachi me wo ho time ana so wo hunu me wo ho time ye ba ha na nye me wo ho time ana wo ko ye ba na ni ye chiro mu no wa so na ya bubu nu aguma na ara ko no ko wa ware me pese ma wa na ko na wo be ka
Me pese na no nya na obeka mete hu la ba firi hu next time sa o san kan say next time we go Nana ya Nana ya aboa dia e na dia wa kan say de wa sa be di ma tenkro Ajoa ya se me wo ho ada Nana ya papa chowo se wo betena se na me ametim no wa mfa bua ma me enkomo ame ni wudie wo hye me kwa no wote be meka na na bi nkomo na mana yeye nya botre eti wo kasa na me frɛ wa tie me na yentu aso wate enya no nti ne ba ye gia no yadam ya wie yen hye de wo ho na yenka ho asɛm maame Ajoa wo na ade case ne ba ye wona wa problem say you na ya woto oni problem be ma ya woti we ya wa be fa we say wo ma ne chance wo ma ne eto we e say ne yire instead of so de nani bere be ko be ma no so no o so wo no de abeso awo sa na wi asete eti wo hwe ye nim komo no na ye nso problem no na ye nyim firi ho e say wa ba na wade hu na onkoto na wade so de ne hawo me de ha me ne say sezi na anyanyen se na message mbaye eno na ha me dinti na amba tam na me sambu tam to aya aba na we dia de na amba eno na ha me le mum se atamdi e o ta na ha ye se dia e se ja ta de na sam no me pa chewo ye dani dua na wie wo ba ye wo so betwa wo acid eno ya ma na hunu se sa asem no kra no police fu aso asem no mu eti wo bi e twa wo acid da wo ba we ni e be kwa akwache no because asem no kan na yensem na ho yemfa no ntonchen na yenhye duabo no yadane awie problem wo part say ekuta wo no ma yenhunu e ye de asem a yadane dua na awie e de biom na aka me message na amba na eno na ye me problem o me say o message na wa kan eno na ye o problem say da be na nke wo se ba fif ayese aba fif mbaye fif mbaye 18 mbaye and so 24 mbaye fif na wo se ba empacha fif be mbosumi we ma na last month last month the end eba ba mbosumi December wo bu nsa December no empacha wo bu nsa ne anasa ne e be di bronya no ana e di bronya ne wie na wo bu nsa ye me bu me sa December na chiri no me bu me last month nya we ye we de me mu me sa we so bi we me si afefufure wo mu nsa no de na me nwa bu me sa badada no de ma bu che say wo bu nsa nsa ne e be di bronya no wonim numbers nti na ma me kas me kire mu sa ti me fa date nya adwuma wo bu nsa nsa ne e be di bronya no ana ye di bronya no wie na abu nsa empacho me bu me sa bosomi chire je no na January de no emaye eno na me nyembu misa etina che se de wo kan nyina ne se December no unsabuo bai January na emaye abrantie da be na ne da ye wo be kai date ne de na men kai ne poti nka se na me kai date ne na me boa but abra odi promise ring by 24th no na ye say amene ne say nkono ho frame nkono 3 times because we can hot was 3 times but date ni portrait dem ka say na minimum na ukoni fie ana ona no ba wo ho ona na de me koni fie ring no de bre wo he e fie wo fie no de ring ne bre wo ma me ade na first day wadi machi no ne store na nim na yetena ye na ode me picture ko yi me picture na ko ye ne eyi kese kakra ye eyi aduade no na ode promise ring ne ka ho de ba anko na 25 una wo ka kire be me so fa promise ring me se wana mame nana ya komo na ide ni tie ni ye pa se be yawfo ni bre nyina nko so aba ba yi so na mema ye ne wo motie no ene ma na ye dumfu kumfo mema so ye dumfu kumfo wo ni bre bi akun nete wo no obi nka se puduo nhye ne bo ma hye be de ne jo mame na wo ka kire be me so fa promise ring me so me pa cho da bi wo sra no so fa promise ring me so me pa cho be de promise ring no okoto ya na say ring be ya me pa cho no de minim ono ana se me bo say 24 for the promise ring ke beba na wo di nwi aba na picture ne de wan kan kire me na ye surprise picture na wo de kwakwa ye duade na de ba de nde wan kan kire me but
ni ne promise ring nde o ka che me say 24 no de won so bo emfeli 24 na o de ring ba ya an commence ena 25 ade chiye ana o de banda papa be 5 o'clock me fa ne sa 5 ana wodi na chi ne ko ne fie oh that day ne that day na me di na da be na mo o ne ko ne fie o no I said 26 5 nde eno na me say that nim day but that day ne de na yen ko ne na de chi ye o ne ko ye ade chiye de da bi me koye emeti no aha ma anya meti kura ma anya mko na week na akata meti me de ko ba anya ade chiye anya ade chiye be pese ehu ni se be ma no one ne da wa hene wo fie na wo no fie awra ode me ko ni fie ni fie mo da wa hene ni bet so empa wone ne yere da so no ye me ya say me yi me pa cho nya botre ensam na ye kan sa ne pese nya botre ye temi o ma se ni dem ho ne bet so ne mpa so pa chan o pese mi chire room se de tie kura metimi a chire ya wone ne yere da so no en ode wo so ko to so eja mu meboa piao enti wo ka kai de be me wa ya wa ene de se wo firi wa bra bom na ya wo ya meboa oh enye ne ye se o ye me na me firi ho na ye me ya o de ye me ya ne se wan ka ne kura nkyere mama me yonko baba di matam no eno na ye me ya ba emfa ho ne se o se ne me ne hende siri ana o de ne ring be so eno de na enye me ya se eno de o kwa wo ko jom na woni ama anto de se me de baba fie aha enti eno de enye ne ya o hwe me a me ko na ye me ya da bi se me ko no de me menses ba ye na so me ba me ko se se me ko emma ena temdie se so anka o kan kura kyere me a o me yiri aba ebi aka se de na aka be kan kura na ka yamba atokpa na ne yiri kura on ka se o baba be bo me dua but wan kan sa ankyere me ena me so me pe ne kura se ba ya me no ba na ye de anya atokpa na ofre obi line so ena me ne no se we de ye nkan atokpa sam o sere me o pese ye nkiri kyerem se oh me kyiri mu aka promise ring nyina ne kunu de ba ye ana o se ne dia second one de o de ba ya de asu no ni dia enti me kura na minim se echire oba be sa be se ne me voice recording atemdie ba sa na minim kura banana me mpese yendi atem because asese ande na o kan de aba atemdie second one de na ye kasa kama na me kura na minim se be sa be ti asam bi afiri ne oba ne enchen aha minim se he de na o kan na ma sa ko ne hobio me ko ya me nya anu hu ni bi wo ha me busa no o si o na ho bag mu dada na yi nem na to no fifiri chesa me tena akọ na mintimi ntena me se bla ka ne kro se anya yi bi ya me se wo bag mu me ko ba bi na me yi na nyini to ho no to ni nyina ji me se wo ma bi ado anyem onyima ba ma ne sanyem oh anything I can yes and me share ben ba fa me ho rose ama no because me hu ni say me chini me ni bi ni e na me so me ni bi say me force ni pa say on fa ne de den ama mani mbele obi de me wan siri en fa say o ma me hende siri me so I dey me timinya 15 say me ko force wura odi force bail ba me timinya 200 a day ni Saturday Sunday ade aba fie enti de me nya na so me anya ni fe eni na ma me kwa eye me ya da bi mame enko nana ya so be ma ba kwa wada mam yenu entem kofare bai ne asinti nkomya yi egina ne so ati ase ankamu a ena na wo yere woni na nya problem boso me be mienu miensa na mo ntemu ate na wo kwa yeso wa wo mpo wo maternity leave o what problem na esi okoya akofa foforo se wo nwoma wo gina oba no so den di gina ne ko so se wo nwoma na na ya wo me mo akwa babiem na no duabo no se wo ko obi yesi ya dane duane nyina awie se wo te konfo se de no wo ka no wo ba yi se da mo kwa akwa dua no adwoa o sai chiki wase mo koda ne dua ne ka mo fa ye utua ka ska ma wo yire wantua ma no utua aduane ma wo yire di wantua aduane ama na ani no kure wo mu ne sai ma me da se ko so ma kwenya se me nkasaka de kakara nyina ne se if aka o moni mu ha ya ina ye koi na ye bedu ekwan mu no ye call animu kakra no nse ye bedu afigya ase hono mu no me ye se me twia ma wo mienu sa na wo twia ne dada na adwa na twia ne keska yes me catch them wife say
onye ska we no ntwia e ma ye nyina woye no saa na wotwia na de dadaada on say fijanse be say si ansa na asa pacho so bodu ajoa na de na waye wo tia o kesika wo so ba ho bebo be ma ekwadu so wa tia o kesika ma ho ada na wo twa sa se mi chia ye no kwa na wo pese wo chia ma me se eno me di no wetime ka sa fa ne sika ma no ka aha o ka ne sa na ka no kre me se ka no kre ena me se ka no kre o se ka bi chia ko ka se eno me di fa ne sika ma no o ka sa ka no kre mi na mi chia me fe za ko duru wa sa ka no kre se mini ni pa mi na ma me san ko se me na wa mama fanya se me nkasa bi mama dia mama nkasa ma wan ka he mi wa no ma me nkasa o dia ma be ma nkasa papa kasa na duane no so e ma duane bi enu wa ye to no kwan die tie ni ye kodu afijase station ene ye o ma e taxi se ye nko timie na obai ka so obai kube na mso kokoto okube wo yire yes oye na ose obai kube na mso kona koto okube nti oye na ono tem na kubewura ne nti na me na mete front na me na me ka te kubewura me pa cho oba bi so oto yimi da me ye se oba bi so oto we nti oye na obebi sa na se de na ope na so pe 5 cedis na mse me ka se na ya na wa ma me so ba ko na mbisa adwoa obere oso wo da bi one way na mse ya okay you ene wo nwe de ya ene kubewura ju 20 cedis e na was sama me ene ye to aso ma eno anu no so kasa me to aduane bi anansa bibi sa na me sa akwadu ya wo bebo mi adwoa me sa aduane sam de ye fam family ayo na me to wo nya trimodem fo aduane ho kra me ubisa oba ya wote yi a obia bedi madanse ye so ubisa me wife obia bedi madanse ye that ma sa aduane fo aduane kwa da wo de mo obia wo ha no eye one pese wo soro na pa na se wo pepa ye mfa aduane na asem nto nchai ye mfa asem no nya ba bi enti wo yiri wo na otwa kubeni kama no yes me na me twa kubeni na no wanto bia ma wo be no na me bisa ne se adwoa wo berry bi twa mani se me se adwoa wo berry o se menwe no kresa adwoa hey oso buwa kube guo nya ko be no musuo oba pemsuo ni na so agora fe anya ba ada na wan ka se oba wanye ne ko be kube wato ama wo yire ma me se me nkasa bi se ke ye foka ena ke ye je driver ni number na ka me frɛ driver ni no ena se adwoa se o mense se no sa wo se ma kanokure ebi na ma dada me be chi tie de me kano adwoa emfa me ba chewo me misa o me ba chewo me misa o me ase na me be bisa wo abotre e be besi so na abotre ase na me bisa wo kanokure na ye kɔ na me dogo hospitals na se eba adwoa me won se me yaw e dey na abeya papa me ba chewo me ba chewo e bi me bo bia no e dey na abeya no wo wa kɔ fa no na nka aha me ba chewo Nana yawo mi won se kese kran back ma makra nana yawo me ta dia me ma nana yawo mi si awo kra de nana wonom de na minum dai minum Johnson ana minum dai de na minum dai ma pa chok nana yawo ma memra wo so yen hye also on hye da nim date papa be de okaya ne 24 fa wo de kawa ne bre no no yen hye da de di kan ya wo no obai da ampam ne Francis say ne menses na e ma ye no 26 and ana ne da ye
26 kura na wone ne da ya to sabrei say ene 24th aka 2 days na da wone ne da ya no yenya 30 good days which is a full month. Which is a full month. Ti ochinechi memene day 26 no ochinechi che say wone ne da no 1 month ni e enti no ne waka na ya no kore se nkobebu ni nsa ka wasa aba ebi somewhere 15th mu ho baby e was nkobebu ni nsa 15th mu ho ba sabre ya namu yi sabre nkowom no kore ba ko pe because oba her cycle no the least one is 28 days obi any one cycle less than 28 and the maximum is 31 days. So what you say? It's 26. Yeah, a beya bosomi a one and die, you know. And they the maximum. Yeah, what's the Emma? You could have said. Me crady, me said I any problem. Say, Ebia when your man after Bibisa, me dear Hoddy. Sir, yes. Be, I dare me a hammer say, me power about one kind of credit. Maybe some kind of so kind of cry. Catches a minute or lemon per se jumping and uncle. Let me whoop me tea and I'm a buyer. Some about walk catch a ah, to the walk up so one kind of catching someone. As a catcher, someone you're about to sort in the chamber. Let me see about a come. Now I have your very kawati. And for the breakfast, one jay could be a meme fanny beam. For the day now, Oberdi and Saturday, and I'm going you know what them have Busana. Or say, I had a dinner friend, you buy the map and pass or pass on a painted Jumako Honma. Saturday, and I'm in a daddy chase. And I'm who you know, Mekaya or Casa, milk oil, who you know, Mekaya, see, Daddy, I will buy the Muda, or you will buy the new. And I'm in a daddy chase or bypass you. I will buy her son. Oh, how can I crack or buy the dinner before the Abamo? I dear me cousin, me pen, and I know Mamma Sakaya. Me too, who your partner, or cousin, I give you a bump page, and I said, no, me, I want about so because I read him said, dear Macumasi, and Miss Pay, one hour the buyer. 1 hour the buyer. Oh, I catch a mean kind of cry. You can't cry me, John Truck, a minute truck, a baby, when I would if I throw felt as it. I tried to be pemmed, one kind of cry, bet you about all kind of crunch me. Now my intent so after dear Barney, you know, would dear before you know, what kind of crunch and sack over there before about Holty. Oh, dear, what dodgy, now what dear Mauba. So, dear pal, yammy. And let's have no crap on this say. I read dear cut out so I'm a year and Yammer and you perform me, John Troll was a couch on the council. No, I can't worry. What can I call whom at all? What can I say whom at all? What's the whom near Adjoa, me, we are for Banes. Adjoa, you near Kanako, more yo, Abusia. Adjoa, Nevra. Look what I'm a mouth, say, maybe be a hammer. One as I say, o man say my ye. Maybe the idea bed me ba jo o problem. One as I say what problem? One as I say what problem? Ya o man say my ya. Say ya be say kwan ya be force o man say na be ba. O sa ba be di matem. Je we hear me ni nyina. Me de masam. Say when you broken heart na. Me de dabi embasa. Sister Kura, what I can do, looking at attention. Or quiet day of Beba. Me a tea, mommy, so machine cried, and I yell. Achu, so pepper already, Besama will be a coshiame. It's never better when I'm bedding with you, and if I'm going to chew. Miss Saw me feed the enemy, dear Major. I did so Bodium Cassania be brave. I will see for and some more, yeah. But the Atiana say, I'm not paying no. Na ye breeding ti nka ye pese ko twa scam na ye hwe sampa menses na ema ni nsen no edam ana se wonyem na delay because I told they to me delay any ade nsen bi wo kwa ase nsen ase nsen to me delay wo menses any ade na scam no ye ko ni pa na wo woni ade ni nsen eje ne Friday ye so ye de bre na ye adwuma ye to me ntwa ye booki wo ho but ye ba ye no ye beto pregnancy test. Ya better pregnancy test. Ya mana Johnson. Ya test it. Menemo kase test strip no. Ene kuta mo ha say life and colored. Me pacho cameras mu zoom na mu fama yen. Obi a wo hye bibia. Wo ya wo ba no a pregnancy tester.
woni picture no ho video no so kra wo time ani ye test ni nyina no Pauli me the video no send e wo ni nyina ho ye be hye ye test no ya twe the Johnson ahwe but negative negative ye was say e be prove invalid in nature say mo amaye pregnancy test da no ye was city e wo cassette no so ye was Bryce 104.5 abro ani ye test no we nya kataso mo so ade bia obi gina ne ho no wodwonso obi nurse ni gina ne ho e no wodwonso ye sawa hunu ena wodwonso wie ye twen ye ene ye de gu cassette no so sawa hunu ye de gu so make banyina ye gina obi agina ho ne ye hwe enti no mahunu sawa hunu ye wo city wo cassette no so C ena T se red no aba na wo se bia mu mienu a e kire se wonyem no se beto T na e kire se test na anya yie eye invalid eno an kire se wonyem eno an kire se wonyem ena se beto C ni dia na bia mu baako a e kire se onyem kura tibe pacho Bryce 104.5 video no ena echaguo no time ani ye pregnancy test no eni ade cassette no me ne mo cassette ne kuta mi ebia mu baako pe o sha cassette biam ebiam piao ebiam baako pe enati no so eda C ni kire se eye negative kada T a e kire se eye invalid as ye hu ni ye test no bia suo de ye nya Johnson but say eye Johnson kan a eda C e kire se eye negative eti ye no eda C eneda mene mo kase test obi Johnson ne kuta me nsasa no obi Johnson adwoa watie ne Johnson ne kuta me ya chese ye sheye adwoa mama ye test na wo obi e ba cha amen so time e be to so ne ade nya na ugina ho wa Johnson ne de ye me pa cho wa Johnson wa na Johnson ya ye de ye a chese wonyem ne si ye no chese wonyem even though ye yen kutwa scan no ye de law so ye ye kutwa ti wo de nya botre but dia atosu kire se onyem sa de o ka ho asam se be pa cho when atosu ne kire se onyem na me nyam dia na yare de se tam na me de na ya aba enti ama anyenyensen ya na de enti na me yini message ne ba na o hwe ma nyensen message ne samba na onko me de se me nko no ho bio ono kata na kura kan ya ono na sa de me ade ko ho anya sa de kan se oba nyi na busa on pesa ka na kura kan ya sa kan me stop e kura ba o kan o se oboa obeji ni phones when Nana fear Frema say she's not pregnant is because of the stress, fear and panic she was going through. Ebeba or say it will come sometimes o cause stress mu o message me delay ye nyina ye ma ya fam bebre o was stress bebre to me delay any adebet ebeba ni obi ka eno no so na na fia frema ena ka e dey say no ye share ye no sa test we no we out of 80%, yeah, 20% free it could be other reasons, but 80% out of 100%, and a better test we are omunima, a baby amunu, a man in a moncasameboa. So what you're saying, I and oh yeah, young in the Biana Betima could just come. When you may be one, and they say no, me pacho. Yeah, and a chest on you. We have a just can no, you could just can no, Nasa when you be a not news and a quarter baby. Why your mother? But your Davy. But your mean that. Yea. Oh, me can't that. Adwa, me can't that. When your mother, what do you fear say? But you're 24 years. 24. But Nana yao, ever one eye virgin. Oh, there be my fabemba and an American. I want to bear my dana when you mother. Me patronian saying, dear, me name that I am a car, me family who rose, I nippon be use condom. Me family on the day, Nippon be use today. Me money talk condom. Me family who money and send me was me who say. A blabber, yes, oh, why dear, you know, but oh, you send a brabon said, your corner dear. I saw Yakra, and your bamba be an a hellback.
na oba so we kora na kola ne mpalo ho mo enti wonyu me kare se wonyim da me pacho da bi nyin me nyim da da woni be ma da pacho ane be ma bia woni ne da bia e condom se anya condom kora me use aduro saba ya ma mfa nyen but me kwa da ya ba ko ma na je se wonim se de nuoma tie o we no de na me ka se o ka se me antum fo mo ma wonyim da me pacho da bi me pacho da bi ne kwa da ya ba ko so wanya condom me use duro Pastor Rose had an amenia because me ready say me bewo but nana ya kan ya na promise ring na ma dance no me jitu ni said ye we o de yes ase ye be twem na on frese braha sia na na ntesa nti wo bia wonyim da woni be ma da wo bo wo bai wo mo hye condom wo ma hye condom wa wo kota duro num egusu woni ade no ade na nana ya de ono ne da ro nana ya se opeba me woma no de nche opeme no opese me woma no enti me so me ti ase pene ma no promising ring ne be buy na me jijum say oh aye ne kore kasade shimama yema munyina mo ha yema mo ahia ma mo akwa babiem eba Nhyira FM so ene eye fiada no kwasam se efiada bi ye guy efiada bi ye so boduam fiada na ene fiada yatena si eye nkoma hodo ya Nhyira FM ababeka yensa ene yesi nkonwa ya awie ye de ebre mo na da sade ya na metena meka no esabisabi ye metena mefo biada pa emeto abontere ene abrantie bi papa bi abeka mensa wote nyina temu se enye ne yam nanso yaka kire ne se TV abeba so radio abeba so enkum nipo ensiesie no ye be ma eka bi abeka udi ho no ebe ye firi ho no eno ne hia enti we be hu me no de wo fare no no wo no woda awada wo obi amfa ne ma ha de wo fare no no obi amfa ne ma ha enti manwe na obi hu wate na ye nhwe ne ensiesie asem no enti saa na ya na yetena ye di juma no enne efia dai enkomo abeka mensa ye enkomo amunim dada enane nansa ababa bi ba fie ha alamisi na woba ye nyina ne nantese ene se ne sister panyi sebi eduabo nam duabo so ena wato na nanom se aduo wo wu ye no wagya nkwada mienu akire enkwada ne papa afa kwan bi so abefa nkwada ne nyina nanso so wo mukro mamamre no ye nye nkwada no akirade a be ma no tibi mefa nkwada ne sa wo mo ne naka je se kwa de ofre ne nkwa wa block no ne ade ye frɛ be ma ne se na den na mo ne mankasa mo de mato na ano den na ne nansa na ano den pa ade achi ya no ba fia ade achi ya na be ma ne ba ye se de munim no Nhyira FM obra we are the game changers ade achi ya no ba ye ene me ne wo kasai be ma no wo me nchen ha ya wo be kire ba bia nkwada ne wo mo hene ade no fa nkwada na wan kan kire busuafo no eno ne nkomo a yesi hu enkonwa abaya 15 years bi nso woro nso akobum fumpa akoyi stars wo mpam wakoyi stars akese e wo mpam 15-year-old girl ya enyin sanya ba wo ba be ma ne so wo nye eno wo nkomo eno nso ye besi hu nkonwa eno me wo nkomo miensa ya medie obi nso abubu efra chem eno wa be pie fidie mwatimo ena wa ba be ma ne na wo oso wo nyinyin se no ena me won komo bi nsata am kuchu show no eye packed ena wie wo ba dwo me ne abadwafo me de ebe bremo evangelist the graft adai me ne wo ka say sofo panyi watena se awie bre no dura me ma na tie sim na question bi a won tie ase no wato ede ama eye abadwa efo no ala mesi akogiri ma me nkwa so tew won na no wode na sam eba ye na me ma ne mo ne tofa ne kunu panyi mebo a waba ankwada no papa ba tala mesi wo bo wasam no etofa ebiem ebo akwa ba yo na no na de case ne ba ye na wo se saying na ese blind ne me sister netena omutena na omawo nkula mienu nte wo ma na yale ba na me sister ne yale na mde ne ko hospital tena yale mu den na me de nkula no ne me sister yina na ede o mko sire ede o mko sire me de o mko hospital ne eduro herbalist na anye yi na ofrim ntina nkula no wo me ma am ho wo sire ntina bla yi ka sham se o kwa koche yi opeso koche ni yire na yi na msiyo nto ko ye na oche ye ne wie na wakra mo so obakumasi
saa oba kuma se no ka cha nkula ne se o kire nkula ne bebi a oba yeden oba ka akotena na nkula na aba na o de o maba nti o krae no omuyi na nim se oba kuma se dada nti e kire na nkula no e ko no ho na okofa nkula ne ba ha e na me ma me frɛ me bo mama ne e ma mbo mama ne wie ne na de chie be 4 to 5 mu hanam ko ba bia wo te no mko e na mko bisense na ade na uko chie wie ne wie a o pese o de nkula ne ba wa ma o man tenase anka mate ase ye adwuma na wo de nkula ne ba ya abra obi anim o ka chem se nkula na omu ni ho o agya o mama me maame o ka ya na keswa ne pie ba na me se na ho na gine wachi ono se na arenti na me ko gya nkula no wo ho a mambo no amane na me se wo ye nyina ye ko no wonim se ye ko yie me ko gya me sister me ko sa ne yale nti e ko ya se ni na ba wo so nim se wo firim wakɔche waba arenti na ode nkula ne ba wama obi ante wo so wagya nkula na maame enum siyo nti ekoye police case na ekoye na chief na ewo no say obi akrom wa mamre wo ho nti said ye obeye there so unim so ope wo mana ma momla me ho tama wo ye say obeti ase na wona busua ne kosiesie no na ye nyina akọ na wo kosiesie na wo siyo na nkula ne temenchen wo fe ya ase nti duru say be ye yie no na me de nkula na ye nyina asa akọye nti ekoye na omuye wie ni wie na bibia ma ye wie na nkula no me bla so omontena hono mo nko school na mia na mde nkula no ko school wo hono me to school books ni school pabo ne uniform nyina na mde wo mko to school e wo sirem na mo ko school nti adebu wo na me ma me frɛ me ka chem se nkula na wo mko school no omba fie wan hu omo na me so wan hu omo o se na me se na wo ko school ma ko he o so ma pon school aba na wo hu bebi nkula no fae na me se omo papa san ba sirem ho ana ono se de bi wo ma ho I'm saying that na nkula na timire ama me black kwa radio station ho wo honum na kwa announce say ne mayela omo hwehwe sa omo hu police case ko nyina omo ye wo honum omo hwehwe sa omo hu nkula na me say nkula no man ko ba bia be say papa yi na sa ye den wa mba ho so owo bi wo ho a na danfo bi wo ha obema omo na danfo ne de nkula ne baaye ampa me ko no honum na nkula ne ni no ho mekọ na ejuma mo se nkula na ama ne ho enam se arenti na nkula na amba o se nkula na makodi hi o so no do onim enti na ya sa akoya police case na police for ne ma ya letter say ya fan koma na e koma na wa ama e de ko bebi a wote no wa ama enti da ko bi meti ho na wo mo fra me say memla askwa honum enti mkọ ya na ono no wo honum enti ye wo honum ma na bla no na danfo ne de nkula ne pie bae uhu nkula ne fi omu fi na nkuru nkete ye nkula hu yi na menim se nkula ne bedi no ho na o che o manwale o se di ona om do mpie na o ro mo ho onipa ni na o twa nkula ni na pictures yi na o de a kire o mo se asetena wo nkwada ne wo se o se ekuru bebi o mo te no asetena anye ena ekuru nkete eye nkula no ho ena me se sa kuru ho asem a wo kai me ma me fra me bo mama ne me ma ko drugstore ko to eduro ma nkula yi ena me se so mo no meduro no 1 week na se sa ya mmamu a on san fa mo ko hospital no mo ko wo mpa ne sa week na ma wadan fo ko fa mo bae ena wo wuro mo ho no mo twetwa e ho na ba ko bla ba ko no ka se we yina ye nkula ya le obi atimi tu obi na we a wo de ye evidence o se ai no person nkula no wo sirim nti ye ko kani na no mo se ye nko peyin ba ko so ho ye ko ho a wo bi se nanum asem wa kan wie obi se me be kan obi se me se me ye nkula ne de na me so ma me keto ne o se me ye nipa nchen nipa ne tin se wo no wonya nkwada ne ma me ye nchen nipa na che se nkula no o mo ma me no mo papa ti ase a ba ko ni ho na o so o mo ne ma mo ho nti sa papa wan bi se nanum se bia ma ye yina kire mu e na o de nkula no ma ne nti ho ne de na ye ndi e na me kunu pe ni kura won ti ase so o be de nkula no be ma no nti wo ho na o de nkula no koye e na o se me pe o mo a metimi abehwe o mo me so nkula no so o mo ma ayi kwan a o be ma nkula na ba mo me twen sa o mo ma kwan beble wa ma nkula na ama mo ho e na me frɛ no da no kura me ko hunu wo high school e na me sense na nkula ne wo ye o ka jamsa nkula ni nchen o de o ma kwama ne sister wo o mu krom na o mu ko school e na me se wo a wo ka chem se me pese me hu o mo a me mla na wo fa me ko na me ko hwe mo ye da na wo san de o mu kwama wo sister me so me ni mo sister wo ba bia me ni mo bisia ni bia na wo so wo de akwama wo sister say ne say o so na se me ye ready a me frɛ no na me siyo free ho me frɛ bla ye wa blacklist me number me de obi number so frɛ na on fada bensin ne
3 years ago 4 years me hu baby ankola na ho nti na me say me de this me fa be da am na mo ka bi ma me yen ka bi ma wo aha so de wo hwe wo de aba baby papa wanya de aba ne ye be hwe ne asiesie na asomdwe aba wate na wahunu baby a wo ma ne wo wate ukunu ketuwa yi ukunu panyi won wate wei se o sister panyi na ne kunu no meboa enkwada na wo de wo mo wasama ba no wo mo papa ni meboa be o sister na wu enya sa ne tie pia wo enti afei na wo de wa fidie ato nhira 104.5 enkoma wo ye enkoma na anu ada etena so ababai na be boss bo no be ma ne ye frɛ no woni ha ene be ma na ba kwada ne papa ba ti ye be kɔ ne nkyɛn na ya ma wo nso akwa ba Ora James memo akwa ba. Yeah, madam. Memo akwa ba biem. Ne wo frɛ te sɛn. Adom. Ne wo din no de ka ho ne yɛdan. Na wo James na ye. James na ye o. Njeje. Ah? Njeje. Yo, Njeje James. Wasre nya hwe wo hwe ye wo din. Enti ne ye befa Ora James no. Na obaya wote a wo kasa wunim no. Mpachane. Unim ne sasai. Minim so ya mire ni nua ketewa. Wo yiri nua ketewa. Yes. You. Na no ba ha be boss bo ye frɛ wo. Phone no so. Ye frɛ wo na wo kasai meboa. Ye frɛ wo phone no so na wo kasai na no. O de so bo ne ba ye no. Emma wo ye sɛ wo kra opɛ wo ba. Na wo ne ye tena. Ye hwɛ nkomo yi a wo kan ene sɛ ne a wo ka. Emu nkyiremu a wo a wo de be ma yen ene sɛ. Oh, in Chirima, me wa me de mamuni say, Efane, ne sister no home. Me de sister na ne yete. Ena true me ana me ma we o hu ye hina. Nti ye de yete say boni bia ye de eni, but ne sister na so wode. O you be a pe troubles was an no men saka kranti ye toda ya me fa ne kransi ye. Toda o ye ne o ma bia enye. Nti otimi otimi sister bi wo otimi kwada no ho me pon adwuma no makofa na me ne na ayeden abefie. Nti that was the one day bi mu adwuma nkra na ye frame say ya agi na to hospital. Nti ono akwapo na frame o say sister na frame say ya agi na to hospital Agu hospital na me call. Nti me call na me ka che ne say sanya ya le ne sitie no menyi ni say be hospital yale nti bi ebetimi aye sunsumi yale nti me de me sabi mini baby nti me bisa na obi mu kyekere baby a metu ho anamo later me fra me rekitu na oso odini kosim nam so adini makọ baby ma enkom betimi aye den aye bibi wo hwe wo awie obi wa enka da chiasa no me de wo hwe wo awie say de wo ye sabi ne nkwantena se wato nana no mse do wo ye ne ho ade me koye ne ho ade me ko bongo ekoye ne ho ade omkrom wo me ko no mo cheche mo amane no kra de da ho na waka omo cheche mo amane ne ma me ye bi ena oba na me san ye den ye bai se chire ne ye den yakọ ne yakọ to aso enti eba nsan no ye tewo kama ansa na sa problem wo ye ne ho ade wo se wo ye bi no kire fain o se de omo chire me no omo se me fa pito ene bisen ene nyoma mode like I say kokobọ kokoko no kwasem ntu ko sirem me ko makọ several times sirem ni abaya nso de onya hia no na wo de akire ko sirem ho a wawie ne ma me wina omu ni me ma me ni fisirem ba me ho na oba yo ma ye hunu amamra no ye bi wanye ni nyina besene de ade na ade koye frafrafo tie ye pa o say omo amamra de wo ye wie ya obi abehunu je omo keka kire me no ena me medi so yo mo ka che wo di ni nyina so yes ene na tasa wo ye ne ho ade enti me fansa ade bia be ka ya omo se me nto akokonyini ena se nantwie baako eno mo ka se nantwie no kwa de na that was the time no ya wo me ba panyin no ai so what I say no omo se sa no ma ni ka me hu abusuan nti ono aye say punishment bia omo de mame eti amamre no me patcho wo o de besene ni oma kokko a wo de ko sere wo ba e de ni nyina koma abusuafo yes mame alamisi sabre na wo ono sabre na mi ni na mo school but me ba na de se wa ye no ho ade me patcho man te se wa ye no ho ade me de me te ye ne se oba ye no omo de ne ko me bla ne de ne ko se oba ye no me bla ne ye
bɛɛma wɔ yɛ fie hɔ nti ɔno na de no bɛkɔ abusua pɛyi no hɔ nti ɔde no kɔ abusua pɛyi no hɔ abusua pɛyi ne tra list ne maa no ɔse yɛse yɛ fɛn sɛ nantwie baako na ɛnte saa wokɔyɛ ɔbaa ho ade yɛgye nantwie 3 ɛyɛ mo mama mmerɛ mu yɛgye 3 na ɔma gye yɛ fɛn ne sɛ akɔmfɛm ɛne akokɔ sɛ akokɔ no deɛ ɔmo nya agye koraa ansa na wonya mfa akokɔ no bako a wayɛ biribi awie nti wamfa nkɔ koraa na ɛnkyɛ sɛ wayɛ amammerɛ biara nti sɛ nsane na abese na ɔde kɔɛ na kyɛ sɛ ɛyɛ nkyia na ɔkɔ kyia mo na wɔkyerɛ sɛ ne ma ne ɔmo ba no sɛ ɔmo hwehwɛ na ɔwɔ wo nkyɛn ɛna yɛ nsana bese na ɔde kɔɛ no na ɛno no nkyerɛ sɛ ɔyɛ ne ho adeɛ ɛnkyerɛ sɛ ɛyɛ bia na ɔkɔ akɔyɛ ne ho adeɛ nti ɔbusuafo pɛnde list no ma na ɔka kyerɛ sɛ ɛdɔɔso wɔnte so list na yɛ de adeɛ na botere list no bɔ ne yie ɔmo ma no ɔmo sɛ ɔmfa ɛyɛ fɛ ne sɛ nantwie mmiɛnsa nya botere nantwie mmiɛnsa fatwan nantwie enketewa nantwie ma na nantwie akɛse nantwie de sɛ ɔno no de ɛwɔ didi so wɔ hɔ sɛ ɔno ɔyɛ ɔba panyin na ɔbɛyɛ ne ho ade nti akɛse kakra sɛ ɛyɛ kakra ɛyɛ nketewa akɛse na ɔde bɛkɔ mmiɛnsa ɛna ɔmbɛgye de di ka no na de abiem ɔmbɛgye akɔmfɛm sɛ akɔmfɛm no kora dodo a wɔde bɛkɔ na ɔmbɛpɛ ano mɛka kyɛ sɛ gyae na wajai ansa na wode akokɔ na yɛdɛn akɔsɛ ɔmonya agye akokɔ no wie no matwa ewie ɛno no kyerɛ sɛ wɔyɛ bibia ba na ewie akɔmfiti bepacho wonya abotre yɛpɛsi nya list ni ye wɔn wɔte hɛ wɔte akɔmfam dodo sɛ kɔmfam ne de ɛno de mintimi nkan ɛno de obetimi ade ba obetimi ade aba so kɔfam so mbɛka kyɛ ne sɛ sisi ɛdɔ ɔmo agye atum sɛ ɔbɛyɛ ɔbaa no ho adeɛ ansa na akokɔ no bɛba nti akokɔ no bɛtwa atoɔ no na ɛyɛ sɛ wɔyɛ no ho adeɛ wawie owura James ensɛm a ɔyere ketewa yi ɛkan wate ne nyina ɛnɔɔma nyina de kɔɛ me deɛ me nimi na meka because ɔno that was the time no ɔno hobby na mo school ɔno hobby nti me dia ɔno ne bra abusa bra no deɛ ɔmo twɔtwɔrɔ ma me no ɛna me yɛ den me di so okay wo de no mo kyerɛ de ne ma wo Madam, madam, ache ntimi kai because akwa panyi was say 17 years. Oh, any ache on kai. Eti be besene sa nneoma kokoko no de wo de koi. Oba na no, me kwa me force na say. Be ma de bo no oba tire, ese se ohu na busua. Wasem. Na me ne koi before say ne ma me kra betimi aba kumase abesrai. Ansa na ono kra po be ba abesrai. Abesra. Because me boni bia de ni. But say o yiriketo yi kan, wo mama mre mu no, e ma ba mu na apasa wo je wo mo ne de. Wo so be ye nkra na chi ade. Eno de se mpanyifo afro no waka ho asem. Nkra na chi ade ne de me koi. Tamra on the we see what we ntwa so. Yes, me koi. Me koi na mo kire me say. Menye say ne die wada me koi no mo ka kire me say. Se me ye nkwala na amamra. Omo kire me nneoma me ye de. Me de beba. Na me so okay. Ye be ya ye nya no sikam. Na omo so de omo nya no sikam. E kire fili omo so be ni sikam. E na omo me no omo koi no. Okay. Ye ko say ye ko omo side one. Baby omo ton mo ne yakọ nti ye ne masene abusuapan ne bra no ye ka asema na wa frɛ me rekotua yi dia me be kan we be kan na ne na no ye masene we de o take nti madam ya me say anka me ko bobosia na me di nipa 3 from here to Bongo after the lockdown nim nti in fact I am ya pa nti me ko sales ka just right me ko mo na mo ka cha me say ye ko na o mo si oba no so mo ka cha me say bia nkola ne mfa mo wanka me ha mo nkwaje bosia na me nko na mo se me nkomra mo nko boa mo na me ye nkola no ama me mo ka se fasika sai na bra asam no ka na nya dance se de o mo kan na me boa ho sika me ye de sika sai me kwaje 10,000 because I say me 10,000 Ghana cedis because say I say o mo me no mo ko no mo transportation na e me maker it's woman busua na say ana me chew say ye kwae no abusua no ye ka asem ni manisi a say enwoma na mo kan provide na me mas na frɛ me yikitua wa say wonye den wonye oje kra me na me abusua pe ni say woni hobi wo kwa abusua pe na de list na ma wo de kwa abusua pe na de kwa ma no enye me na me yere na maka say me ma me nkasa no me so ma wale me yere na makoka je say ma omo nje me nua de nti dia abusua pe ni be kan ye kan later abusua pe kan che so mo ye mema
nti o betimi adro o san sama se say onje enyoma no na me so ntema anko panels na me no anko form me no omkoy no in fact eyo ya yo what I say aja oje some no draws ye ka se kan na emoa ye ka se kan na emoa ewi ekire no yakoma koye yie no moye bibia awie na nkwada na wosrem eyeda na nkwada na bedi wo nchen nkwada ne de oma na omo bai eba omo bai no enye me na mkowi mankowia omo manwia oma na omo bai o yire kitwe so obewia nkwada yi menkowia nkwada nkwada na no because akwala o da wa the time no over 14 years omunim sire o henfa ena omo beba wo ho na me na me de omo bai wo kra so wo ba kumase no wo ba kumase sa de na me ba kumase wo ba sa de na me bai ena nkwala na nkasa furu ka bai me boa wo di case ena and the following one na me ba ya wo no omu no nkwala na me ansani na mo woro mo mpa boa no pa na mo bedru mo be wula mo dai ni mu no anya no kre asema wo ka no anya no kre me say asem no me tin nkwala no kwa na nkwala ke tuwa no la miss mo na mo be woro mo me gino mo ne gate na no me ko nkwala o ma no bai so mo furu siremba so mo tu anajo a mo be kwa kodu ahoma chen 4 o'clock nti me sole 4 o'clock na me call no fie honom me call ha na mo ko wura me ko me bisa ne ni fie ro sesi na no ne ma ne ye de efiri siremba yo mbeso ko wura mu na mo ko bom na upie na wuro mpa ba na mi sese ade a wo ye nye eye arent na wo fa nkola ne ba wan bo bia ma na ode omba o ka chem se ho no kura wo di nai o so wa ja o mama me maame o ho na keto ni pie na me se hwe wo chie na o he de chie na me se ye de na me ye sa me bi nkola no ko ya man ka chere ne se me de o mu ko to school na me de o mu ko to school sana na o ka chere me na me se nti eno ne de kan o ko fa wo mo eno ne de kan o ko fa wo be second one de ono aka fa nko na dafo na fa wo bae papa kwan be na wo fa so a de di kan no ko fa nkwada ni madam do kan na nya no kre ne se ma ye hunu nkwala me se o ma na o mo bae nkwala no me na me tama ne sesa yare no me na me de nkwala no ko ma o se nkwala no mo so mo nko na me se o ma me nua so ho ne de metimi ayiwa no tama me sister yale da hospital no na ofa phone frɛ o ka che so o eyi aye fence agogo hospital o ka che se sisi ya wa free nchen beble efie beble ne sisi ya wa yale ne de o hu so ofa phone na frɛ o aka che so o yale wo hospital o ha na me sister ne frɛ me o kuro obi phone o je frɛ me o frɛ me na o ka che se la mi si mo wo agogo ho no mo me yale da hospital ho na me si o me ba me ko ha first na me sister ka che me se ma frɛ me kunu o ka che me se sisi ya de me yale na me nim se me frɛ no nti mi nko fie ho na mko fa nkola no kwa bebi a mete no na nyeta o free ma we be ka se o di nkola mbeje sem ni bebre wo hwe wo di ka be kire mu na no ba wo kasa bebre enne be ma na ba James aba ye ma ne nkire mu se no problem nyina ne se enkwada no obefa awo mo no wa mama ne sabi enkire buo ye to so mienu mu nim ba bia nkwada ne wo ye amabusuafo no mo pese mo hu mo ma no kura mo be hu wo mo eno nti na James aba enti wo hwe nkasa bebre mo no mayen ti ne o ma bia fe wo so na ate hayi na ye hunu sade ne o ma no etitie papa kwa wo mo pese bisa be ma no ko bisa no sam papa mbacho ye nua ba no e kasa no ne nsema waka no de o kan nya no kra ye nya hunu asem bi o say for the first time o nkola no osiri mo bai o miti u gate no se adenti no ayesa ha wose nkola no wajara o mo osirim ehwa mbacho mi bi ehwa akola no ba kompie ano o kan se hwe wachie sa asem no no kra na nya no kra sa asem no kan na osofo no kra bia anim because na no de nkola na eden ekoi nti ehwa no eden na nkola na ba ni kra de etire ba wetime bacho me ba eden o say that day no nyina ho na nkola bia mfiri na chimba nti odi ntro mimi sa question ma to so mienu ebra police askwa police force frɛ wo no o ba no ankola no eno so omo ane ba ya na wa na odi omba that was the time no na me ni obi afayafuma or the gym omo ye no operation obi foforo ono de no onimi no ono kwa me wife me na me bisa wa sam na me say ono my wife no onimi no okay ne sister no onimi no and that was on the 8th April 2021 and me woji mo ho na me adwuma omo frɛ me say omo de letter bi ayeden aba and me adwuma kra me nyata me yeden enko adwuma because obi so edaji and me ho a so wo hwe
said and some no question back no back ho na ne genya to yes or no akwadane pie frechire ana wan pie frechire ne po yanim ana police station ho no police station one na that man kola na say so mu wasi yes sir enti one na den kola na ba police station wo san twitwa picture obaya no say Joe, abaya no say o den kola na bai o san yi o mu twon picture ho nso e no kra na nya no kra nkola ne de o ma no mu frisilem ho nso nkola na na fie san frisilem efisem ba ni da wala nkola na ba frisilem aba mienu me pa cho ma me no nkasa nkola na no mu frisilem bai tamo mo bai kra me na me ni mo hwe me wo gi enti na ma bi ai say o mu ni me no ma enti bibia ni a o mu obi fo na o ma sere na o ma frɛ me enti mo gi na na ma ne frɛ me saa na me peke a o say da ya ba kuma so na me Joe say da mo timi bai me kra I was very shocked o say o mu o yeso he na me de me free gi me call enti me call no na me ho an we na ba madwuma abe complain say ma be wia nkwala no tim o de wo kan nyina ne san kwada na no mo ba yes enti na ma wo mo kan sika me ba cho wo papa pa sika ne de dia na complain say o mo ye ma enti me am sign sika enti wo na de wo mo ba o mo call bi ho mo ba money na me se me ba bia sisi am adwu no ne me pa cho wo ba adwa de o kan to so ma ne je ho pa me pese me bisa ne so gitum so na dem kwala ne ba papa asema sofo bisa wi wo so mu sai oh me dey serve onkola no ma sitan the way me ti asa ba me kire se wa wo so mu se wa na do mo ba ye oh me dey o mo ye nse me saniska oh I don't say sika no ankwa o mo ma enti wa na do mo ba ye ojitu musa because enkola no o mo nana ho enti se enkola na frɛ wa adenti na wa mpese o ne nana ne be kasa enkola na ma se no me frɛ na onfa Obadwa ma wie me case e ho nde ogitum se ono ana de omo ya de ensema wo bisa papa yi ne kwa so ano no emra ne de ye adwuma yenkasa nya wo ma ne wo mo but ye pese ehunu abusua no problem kwan a wo fa so a wo man kwada no abedi hunko awo yenkwa ahoma no so papa so bodua ma me ewiase ni pa ba ko go yenkwa ahoma no so na ye ne Maxwell obra me boa Martin ye ne no enkasa hello Martin. Now where? This is my camera. Hello, Martin. How are you? Hello, Martin. Where are you? I am in a vehicle and the place is too noisy. The vehicle. If I can manage to hear you, okay? Oh, okay. The reason why we call you this afternoon is we want to know. Minkachi yo. Mati ya pesi ya hunu. Kwanya ya womano. Usista na wawo no sister na friend say laraba ne man for so a wo mo free srem ebe kan wo mo papa nsa woni hu bibia me ehunu sa de tie. Yes, I think that the children went to school and then we all also left for work. Then when we closed, we waited and we didn't see them. The after evening, the children didn't come back. So we went to their school to find out in case they were still there playing with their friends. We got there, we didn't see them. So we went to the police station and lodged a complaint. So when we went there, we equally went to the community radio station and made them to make some announcements so that in case the children were with anybody within the community, they could draw our attention and we go for them. We waited and we never saw it. Nobody called us until later on that my sister got information that the children were taken to a James place. So she even went and hid somewhere. Just by where James to the house. So then that she saw somebody brought the children to the house there. So she informed the children there. So we made her to go and report the incident to the police at that place. So she went and reported the issue to the police. And then when the police intervened, they got to a stage and then James pleaded that we should allow him to stay with the children. So that at the appropriate time, they will follow up and do what is needful. Hey, James, thank you very much. And somehow can watch the BBM. Papa, so to Brofo Kakra. Nya all can. What's your say?
wasi ewia ketekete nkura no kura ko school oma hunu nkwada no eto mo ko lodge complain ema police station ye koye report man police station ema chire se police fo nso wo mo nso de wo mo tutu mu a obi e chiri pe nkwada yi because enkwada ni free srem no wo mo nyina no mu ni mu hwe but wo na wo ni nkwada no secretly mu di nkomo e send sika ema nkwada no mo de ba kumase without the notice of the family eti wujitu musawo ena ofa kuntuna se kwan e de sika ma nkwara no mo de nkwara ne bai wujitum ani ato so wa na akwa nkwara no wujitum sa de atene se ya kan se me yekọ ho no me wa dansefo e wo ho ada James unhwe we yes or no wujitum enkwada no wana ukra wo se wana sa ne omusika eto ni se wo mo bekumase beta busuafo ni nim se wo mo bekumase ba me dia me di masen ho ya nsese me like enkwala no omo ba no me dia problem a omo face omo kan na me dia me sane omusika what I say nti ebi ma osofo makola wo ho na sa akola no akọ school na ma de na ese yo obi amfrɛ me ahomache na we na o de police semnim se wo police ene na me fi oba fio police bia di meti ama sa na me kwa na me bae akola bia yan den ene ho enti ba sorry question ba kra we bi sam so se de na akola ne ba police station no akola ne fi sem ba no me kwa adwuma no say me ye ne the police for any letter aba enti say yam wo police station because that was the time na mo ji enti ho na me boss no ka cha me say me ne nkola no wen na me so like ya lapaya na omo abedu enti sa de omo maye na ye den yenko police station na me de nkola na ye de yenko police station me yenko police station mankasa ono o kan ni sen ohwe ja James say wadawro ma asomdwe ne ye pe enkwada mo ni problem ye wa wo ma wa wo sisi wo ma wa na wo to pa e na wa wo ma e say wo ba ni ho emre mu no you are the rightful person ya nkwada ne wo so mbedi wo nchai enya alamisia wote but ne kwan so eti epesi ehunu e say why ready so be ma busuafo no ehunu ba bia nkwada ne wo oh sellers me ba no onu me hunu personal otumi frame ohunu me am timi ka chen so we ready a metro me ba bia metima twa fi wo enti makoten ba before but because of almost school we are within Atonsu area and we are ready obey the frame we say yeah na ma block we like me so like me block and 3 days ago me buy na sister G phone no and na sana phone no kra no man na kwada block because me aware of it so what I say and na bray sister we yi and we yi kra no ka chem say they han say no see o per say yeah no hu nkwala no no wetima be say let me see me pe wa say me ni problem nkwala no me no ho a enti na me bisa o say why ready say oba ma busuafo na hu ba bia nkwada na wo me ba say dey no me ka che ni say me ma ready ama me nua ka che nkwada na wo he say omo ato kumasi he omo ko school wo kan sa no bla oferi ka che me say me ndi wochi na me ko he say no kro say nkwala no wo ho a ena obisa o say into me nim baby ankola no no say baby a wo te dada no ho na wo enti me pe me nim baby a wo enti metimi akọ ena me so enti me ko duru fie na me kire me kunu say da bi entwa ma Saturday ma yenko enumle ya na kwa say ankola na ko school o mbe pon enumle enti me nim kunu na ko ho ye ko duru ya na me ka che ne fie ro say me pa cho me hwe James o ka che say James atu afiri ho be almost 1.5 year ni I'm say James so katem so wo ha nkola no so te ase enti na ye ba ne na mere se nkola no wo ho a o say on ka no kore o ho na me frɛ no na me de ma ni fiera ni fiera say awatu afiri ha na wo nka ncha wo yere say watu afiri ha na wo ma na ba ha say o ho na wasesa na no say me mante o katem so watu afiri ho enam so wo katem so watu afiri ye na me sa de akire ba ho no mo enti se de na adwena ye say on pese ye be den ye be hu nkola ye enti me black ka che ne say ne ye hu nkola na o ma nkola no be dim ho na omun ko school wo fe ya ase ha into so wo pese wo ye ready say wo no busuan be ka abom a na waba ama ye yina ye de atena se na bibia fa twan na James mpacho wo ye wo atosu mpacho asem na wo ka say me ka che ne say ba bia meti no me da so to no e ntro because before the medical ka che say me twefo ye ba ha no bra ne kan say obetumi e dia jam so nkola ne ko school na boss yi ka che say oko school dia onya na Saturday because my catch say metwe afria bray and reception sister no am catch say metwe afria me ye mama ho am say
aya ne normal different line bi so fiora number na me frɛ aya ntia so normal number bi frɛ me say ne ba ne number na wo de say what hene me ba nkyere mu no me tonsu me ba che wo tonsu S line enti no obey wo betimi adi akira kwhwe ba bia wo te yes eno na hia tie akwada no wo tete omuko school but ento se no me ensamo no na nkwada na ba mame wada wuruma wo ha wo ne se wo nkwada e no enka be ma no wanie me ha wo ne se say da ye hu kula ne de so nkwada no me ye hu omo ana say so nkula no wo no nti say da me black acha me say me hu nkula na de oye no so oye serious say ono na bisuyen be kan bo ma o man nkula be kan me sansa na omo mu ye no betimi aye de decision ma take no e di nti na ma take side decision no say ono am person obetire be bia o ka ni say me ni problem ha o PCC a wo fra na won fa James ya what ono a what hoyi sa na ote nti say de sa na o kan enye no kre me nya na cha no say even ye pon kra me nani mienu na anam na ye nko ye dwule ba fa me mane ohon na me bisa o say say kula ni hu aka no kre o say wo me bisa o two times o so mo ho nkola no na me so mo ho no mo ofie bra ya ka che say Saturday o mo nko school no wa ba wo ba frɛ me ni na ye nko enti me dia me boni bia ni because obadwa esofo bram mami misa alamisi asem me pacho alamisi ebra o sister tiasia won ko ni krechi no na woni ukunu pani na woni no problem ana any problem ono kra ono ne yere no problem me ya no ofrem se mama won tichi me pacho me ya no ofrem no make bisa sa no o statement no me no ni problem bia ana papa we enchirebu oyo ukunu papa we me hu se wo yusu sa wadi ne bita enti se problem bia ni wodi a se Nhyira fa mintimi take decision man Nhyira team ni nyina na mum yusu statement bi me bra se me pa cho bra woni ba obra woni ba ana obra won we me pa cho you nya ja bias wa ba bieda enti de ye ne se e ba tina mum wa ko hu akola no mabus ayi Nhyira ye hunu sa akola no ha omuni na fa busunya no matena se hunu se de mbesi aye de aye no na se me bra se akola no ma ho de obra ni ba e se o sister antia se akola no papa ye otiwe otiwo enti akola no se se okoba bi wa no no ho ne se ba na mum ona hu ne ka si play ena ma na ebe basi enti opani mesrawo fa kwan na ankasa so eno anani abusuani na eye woni abusuani no kasa pa lamisi de me de to sofo de no so ene se ewia se mramu no won hwe be ma ne wo ba wo a wo mu mienu wo nkwada no ho akwanya beto ba ne ni wa be ma no ne wo nkwada no ho akwanya ese won kasa ye mu no ne wo ka ne se wo bra ne abusuafo nyina mate ase se em se James no wo prove stubborn na o block mo no ye mu sei eteni wo nkwada na fa nkwada ne bra wo nkyai me pa try wo so so mo je nkwada na mu do mu ko serem ba cho ena me se do mo nko biem no tie be ma no o ye mfantini meboa o furi mfante ha na sabi ne yire wuo na wote ase na mode ne makoto serem munim se wono so wonte ase sa na meka tie ne ye pa enti no wo ye stubborn as wo yinta won pese mu behu kwada no ebi na serem wo abode kwada no kono ene won pe so wo ha wo fe yi ase anko ni problem ye meka wote ase me ka kire no enti wo hwe eye boko enye keka James ne meka wote ase mini pa ba ko nwo nipa ba ko nwo ba ko ma me egu beto omo abusua enti woni omo ma me ketewa yi kamon wate me ne ni problem ai oda so na so for community ba so no adwene o ma fa ne say omo bo hu nkola na o ma be sesan nkola na yeden akosim me ke so by one ka be me ready what ma me hunu sa omo epon ma fa nanke Mr. Ofori ni me bla say so serem no 1% nkola na be ba me wa ha wo so wa ha me yo ba wo ye be ma obetimi ama nkola na ba me ho no mo wo de omo ba to school wutimi ukoba bia obetimi abe den aba hwe omo wo mo ho de tie ne say alamisi wo na wo do case baaye sabe what kire say wo ye bad time uswa na so wo bad time akoma fi say wo sister wu eti wo hwe say ne ma no sabe bo mbenya baabi papa tena ene ye boa wo mo nkwada no beti nkwada no papa ti ase emra mu no enkwara no ntimi ko baabi aje wo papa o ye kwenti mi take sa decision no emra mu no
kwada ne ntimi ntena ba bia just say wo mo papa ho etinya botre wate ha na me ka wote ase na ejajem say we are stubborn kakra wada woro ma bra fam no unya stubborn but we are stubborn to the family me no obu ina ye but on be say I don't want to be na on me ma me nkasa be say I don't also make a choice so you stubborn na wo block wo mo na wo ye say na no ye frɛ wo hwɛ kasa wo ne ye kasa wo fon so na nye onimu ye da that was the time cry madam me I say also me no mu ni problem because they be a wo come me so ye ready ma mo hu nkola no so what I say because me say me no ho a nkola no nti adwoa amesa badwoa amesere say am si bonyo ye ye kan so ye wo mu ne say ye nua ba ma no ebepe kwan a oni abusua no abeye one na me here free no na nkola ne de be ma no ho na seso na bia na ana da no me kan say your family bia ne na de nti hwe say bibi wo ho a wo ne family ne be de ebe so to na just say na ya kama what you are rightfully yours because me kwase me koya amamre no mama ho kwan kan this issue na ye den emba se Nhyira fa mabam tie be hwe say bibia be ye eti na ya mu free ha ya la me see ena ya na ne chena ena Friday wo chen Saturday ena ne chena wo Mr. Fori number kokko hunu ba bia nkwada no wane me ehunu fra ye ni ehunu se wo hu nkwada no hunu ba bia o mo tie ampa o mo te wo omusuku a omokono de atire kwa musu ba bia omokosuku no yi wani free phone so e ba cho e de na wuyi usu kafra mensu akosha ba bia omokosuku na me hunu ba bia wo hu sankwada no kosuku ba bia omotie ne ade nyina wate upa obetumi akosuku mu akosha wo mo upefie wa obetumi akọ eja Philip eja James kamide wusi be ma me last question e pa cho wa worry say no worry ti unko na wotie tu na wo hwe nkwada no kwada wo ye ma na mema mienu mema de se ne wa wodi mu a ti anu amu ani akọ mo wate adam anu wo mo ho pa wa wo ma dwene se wo ma bi ka wo mo ho efina mo na me se me wo kitwa bi efina wo mu ni mpanyimfo o mu ni mpanyimfo no wo 3 half year me ma dwene po se so on wal ma mble panyin no me ne da ne we ya nware wa wale dan no buy Mr. Fori bi so sisi wa wale o se an wa wale so ware na da no ka chem so nware madam me nware o de osofo ye ko a oba wo ho a obom ina obi se fie wo na se oba betina ho a so obom ubedi a kira kobi so obom mame eno no ye ne personal life ana la mi eno no ye ne personal ya pesa me kan say me ni problem say dia wo kan say dia osofo kan say nkwala no no pese bia mpese me be hwe nkwala na me nsi ho kwan eno ansa wa frɛ me e bia na me nifie na ba bia mo wo no betimi ye hina ye hia na wa ye den atimi akɔhwe nkwala no na ye di ye aye den na me pa cho obadwa onyina afidi kese so no nka na busua no ne nipa nyina anya witness enye dansefo se du ba bi na nkola ya makwan na omo se ye kwa ye ma me nua no nansa na wotwe obema kwan na o makwan oh me gina fidie so ka se nkola ne makwan na ono ka se omo medi holiday wono wa be ma na omo ayede omo akọ ba ma me so pesa me kan se mon kan se ne se e ma onye na adwen so do omo kosilim as a man okay because ono that's the plan on my problem me dey buy kwa me kan say me so pesa nkola na wo ha ni so mo wo ha ni na dia for sure na me kan wa say ya plan adwen omo afan no me dey nkola ne dey omo ni problem oje papa ye be krata to so wo ba sign na wo so sign okay enti no woni wo kwan so de nkwada no ko sirem kwada no papa okumase a wono wonwone ma emfa ne man ko busirem da wa brotia ono ala misi onye sa enti wontimi mfa wo ma enko sirem wa bra wotia anu de mratia enti wo hwe wo bedi e kire no akohwe ba bia wo tie wo hu nkwada na ko hu ba bia nkwada no ko suku okay na ne wo to no wi a mumra ne nyanka tanto so ne yensa yenwie yo ye de musia ne be yenwie mu be saba ene Friday Monday mu wie bibia mumra na Tuesday na mun sign krata mun fantim so lawyer be sign to ni ho akwanya na emomo wo akwanya se biribi obetimi ehun kwada me problem piao but ya da mo say Monday mum na say ye ba because Tuesday tama mu benya ho no me dey me problem yambo Monday obenya why you na free block oh and answer stand cry mama e say wo friend e call you say phone cry I say enti o friend bi mo em na me dey be chem so phone they said you wanya we no kama ye krata ne
ato ho next week no mo besensa wate yeda mo ase la mesi ma bibia ha wate ne ye mu na ye pe wate ai la mesi wonye okay but ye de mra na ye adwuma wo na ade case ne ba ye but ye ntibi mu de Ghana mra kwahyehyɛ so wo Ghana mra hyehyɛ so enye yesa kwada no papa ti ase ti hwe na wo so kwahwe ba bio o so obefro me ma so frɛ no pɛ so ono no nkla na kasa wo fa ma mu ɛda no wa fa ma mu sisi akɔ ni me na me ma me number on the phone so me na me de ma no nti o frɛ me ma so so the problem no say ne nana mo a o frɛ mo say me pɛ sɛ me ti na so mo de ne sa to ko mu e ma de bia ha wo say you come mo ne ye pe enye say na kuma de kuta wo no otimi ye sa akura wo propo na say wo back me alamisi ye wa sembi wo wa ye kan wo tiri enti ye de na wo say wo kasa ma meti ase sa wo ba ye no ye de mra na to bibia ho ne ye ka eti wo ne wo so no maame kasa na wo maame te ne wo ase unso unko so gya ngumu wo maame side no for pressure megu gem so o sha ne ma o magi sika wo ho na wo de ahye nkwada ne suku mo ha wo ne sei maame Yebe krata so na ya sign na dia somje dia ba ala misise nko peso ko hu kwada ko je wo kwada no ko hu ma na nko je wo mo beti anya ne sa aye timinya ne sa e ma ne nye ye busua ye da mo ase case we no ye de esi ha na anu adala misire di case ne ba ye wo se be ma no kontene nka ene be ma na te nche yo ya wo mo bonko mo yo ne bu na anya osuo bete ne wo hu be ma no eye sane ye adwuma tie bia wonim se bia cases ne de ba ye nso ano ye nka ma asomdwe ma eye ni nyina na de pepepe ye e de asomdwe na e de aba me kwa achem me tikuma se de na nso me kwa achem se sie Grace Salam enso wo ha tuntum se yuo be sho ba tuntum kama wo frachem na no pai wa bedru Nhyira FM Grace be mo akwa ba wonante se pacho me nante se de woko pacho mi tu kwa kakra ba mi ba na me be na wansa na me koye me ba na msane ne sa betrance te me ne wo no ma na nyense ba ye but na me nim se me nyem na se me ne nya kasakasa bi na ushia be ma no we pacho me shia no se hwibuako na ushia no pacho ne me shia no te na me na wo no ma na me de koye no ba na mene na na sa wono ti akasakasa ba o mene ni ntem ta ma mene ne kunya me yesa me ko na me nim se me nyim ti a che na me hu se me nyim na me de ko to ma me na ma me de ko to boy na nim osenya wono na wa te se me mpra wo ba bi nti sa boy no ti no wa nje nyi se no ti sa ba busha fo de ko to no nti se bi o be nya yo sa chere bi no wa sa ba to na wa ma nyi se ne be ma na anye wa nje nyi se no edenti na ma wa anye nse no sai me won problem be frontin sai anye se ne mpako ne dia be ma ne ka sa acho sai me ni ja ma me nya botre ushia be ma no ne twempena di sai acho me ne travel 5 years mu twempena for 5 years o be na nko won ha dwe be wo sha se wo kasa no wa sha se ha dwe je sa ha na be je ne maye ne yetibi di sa nkomo we ana be je akwada no beje akwada no ema ye hana beje ne maye na case we no ye case mu oduo se wo hia bema na woni ne nyem na bema no so wonye de na kwoti bayira homam Grace Salam udi no hia was wo hia no ne twempena di sai pacha 5 years 5 years ena nyinsen ba ye pacha ena wo so wonye pacha so wonye dientia pacho ni ese so se wa te se me mpra obabu be ma wona ne tie en wo sa te sa wo mpna obabu fo na ye no kure na wo ye mema sam pacho na ye no kure na ye sister bi na ni tifi na ye sa de no okay no sister na sister so ma mi hu bla no ti sa na wono so na sa ye sa de ni sa de tia me no ka che boy ni se ma na njenye se na aya ota hu se me ko be ma foforo nte ma na njenye se no sister ne ka asam no e kire o boyfriend no sister ne ye wo de yan sister ye ne tifi sister ne nzimani ye ne tifi e ma ne ko boy na ma ne ma ne se ma ne njenye nse te sa so na wo ye wadanfo na pa cho nya madanfo ba se ye ne ko si
By any TV. You would have say, na boy and sister bed, Frank catcher, so me be a man in Cana near course. Sana fini pass on my seaweed. And the cook this uncle confirm day. I will fear chair boy and mammy. Now my boy and mammy swear day. Catch a band so here in one day. One genius. Now you say, Bema for frock or Bema for frock. Says it's the young in the TV. Look what this uncle concern. Cafra, what I Cafra, no one didn't fear saying. I just had them 23 years. 23. But Tama may buy a stage, I say no. And son, find some command by for my day. A casa semi day. I me. Or said, I'm a nuisance to my boy 9 day. Engineers and Tim Quana Minimushi. The chamber of catcher, Miss Minja be a man in crime far cranny a day. I find him. No, so catcher and say, Mino, I just a boy in a better mark and so. My jabby be a man a day. I can't far cranny a day, bra. But still, my sister no. But still not branding a day, mamma quite some far cranny, my meeting far cranny a day. And master. Timothy shed our friend of false counsel. Oh, and I dare minisco. Oh, my name is one CDB. Now so dimmy rough besano a catticono. I had my busan oh bra, and I dare cry, oh manna, oh my job of friend. I saw dimmy rough sano a catticono. To me, under my dim, I'm dressed your baba said your job of friend. I shouldn't any more on day. Womma, I do Christmas, and Mrs. Tamano, a palm mano, my discipline, but I basta. Now I said, Bevan, I'm cushion. So I said, well, you ain't my crano. So no, seen any money sits here, no. They told me I'm a day. I am more poor. Ah, told me to Susan, told me, let me to come. And I baby so I had seen, so I say, I'm your cabby a day, a year to my home. Tonight I go school, come my bassa. They do my meow, me departed me by pass fee, can't see. Mr. Furry, what aroma, yana, wash a tissue and any toothpaste in a mamma, or bay super. One, I mean, aha, I boy bed. What's some now? Wo, a more yo, and so by you, mommy, a more year, mamma, Cafra, what's it? Cafra, what's some now? Wo. What's some now? Papa, the first of the shining manner, and I took a saddened. There's a woman here say, but I'll come on with me and sir. Kitwe come on with me and son. I could come there, mother. Oh, me and sir. It wouldn't the one in it was a saying, Mount 2. Mount me and son. And I want to bear more decano, so I will back with money for. And I said to the sister, what a swore. I'm a patch of my name. Won't fear say, if you want. Won't fear say, 37. 37. Medical first one if you want. What 37 well for and every. Ne kwan so ano no ye ma hwefo akwa ba emra adom tv so ene efiada na wonim se fiada no eya na emu nsansam no edoso ene nkomo ayatena so ye nkomo a ene nansa ababa wabi alamisi ena wode ni case eba ye de wo kan nyina ne se ne sister panyi wawu no wawu ye ne sabi wagya nkwada mienu wakire enkwada no kodi srem sanso mo yesremfo nanso be ma na ne sister ne wo nkwada no eye mfantini be ma na fa kwan bi so abefa nkwada na frisrem wa mabusua na mane te sei wo de case ne baaye no wo munim ba bia eye nkwada no ewo na ensam no se de ye no na te saye buburu bebre na obrade munim se case ne baaye hye ne aso ano ye ne be ma ne kasaye ye ne kasa na te se ne ayenyan ene me ne wukasai be ma na wo ba no wunu ba bia no be ma na ba fie ha wo so ofre be ma na no oploko no ene be ma no wo fie ha ya me ne wukasai wo tenchen ha wakasa wa kire mu ba bia kwada ne wo senye problem bia ene ade enti ne ye free he ya no ye wie show ya wo bayi ya wo di case na ba no wonte ne wate no wo di eye ne kuru panyi yachi no makohwe ba bia kwada ne nyina wo kama somdwe so Mr. Bra, we are the game changers. Case be any ho, ya ebeba hase ya, yen so no yen fa ema. Eno yaka kogu. Second case afen wadu so, achem ena case no, atecherafo so be pie fidua mu ha. From Matimo to Kumasi, enya gro. Oba wawo akwada 10 years. Be man se akwada no enya ne ba. Se wo bi oni ni tifie ena akwodi nkonkonsa kire be man se wo no wo ye memasam. Tafeni ya starte die kire na ye hwese de nkomo no ebesi akwa akosie na ye de asomdwe aba obapa ma metene tishu ya ma wate
alamisi fama no won pepa ni suo no pepa ni suo no wate wo se wo bia wo ni tifie ana ko ka kire be ma ne se wo ye mema sam awon ka kire be ma ne po ka kire be ma ne maame mu ni nyina si sahwebu ako ti na be ma na anyinyi nse no oh teba sam pam sa de ne mu ada ni po ko ka asam no woni ne wasam ana ewi asem wo se dwumadie na yade sua o obi a woni ni tifie smita ma asem erade no Brate two sister no na wankra se obi ko fan no sport mu isa no ka asam obi ko fan sport mu mani jana na dobre ko wankra obia oye dey o jana na dobre ko bia egu o jane efi sahwebu ako ada wo bo ni dua na Grace Alam, we are Mesro. Obi akoka wo ho asam se wo ye mema sam ya anye onyin sai. En wono so obi akofan wo e ka ne sai. Obi ne nakoda wo sport. Ama se wa gani aye obi ehu no. Grace, wasam na awure wo ye ntinsi wasam no. Na ye nhwede se die na asie. Ah se na asie ne se. Se ne mo aye yi kakra ma. Tempese be ma ne ba. Ba chine ba no ye na asede se na be ma ye na asede. Bema ne meje ne ba no akra no wanya mfie sei mama mpacho wanya 10 years wono no ba panyi 10 years ze se abas free ni continue hu ne ma se se ano ayɛ ma me wana utie bibia na kwada ni nyini ye na nyanya bia Grace what's bema no mama hu na wo bin kan se akwa we fra busua we ese bema no photocopy da kwa me wo kra no ne wo fa fi na da me wo ye ne wo fa ba na me ne ti dem Fiona me wo ye na be ma no 10 years ni wo hu akwada no mama wo hu akwada ne da ohun ne da se bia ni picture bi obi da kwa kire ne dia wo ye be ma no ba cho ye be ma pra ne ye be sa wo ne krada so wo sa wo be ma ne krada en wo se wonye so for ye hwe se benya be ma na en hwe se benya be ma na because asem we die emu owram ye hwe se ye benya be ma na ye ne no emisofori ye ne nkasa ye ne be ma ne nkasa ne enwe sa die ntia ma wo ye sa fi se be bia eja wo bia musie ho ye me ka wo ne me ya adwen sa ye obi kodi adanse kurumu sa wo ye mema sam no bia na be ma no so hu sa onyi ntum sa onti sa Grace salamu ya hwe se benya be ma na menko ma to so me ensa so eno asoja ye nya be ma no yo kwasam papa bram One be ma no twemp na how many years grandpa 5 years one anim Mpacho me sister munim be ma na busha fo so nim be ma na abusuafo ndie dɔɔso ne maame nim ne papa nim pacho ne papa de wa film ne papa film na ne wo fa mu nyina nim pacho ne sister mu nyina nim ana nyinse no wanye no nso otu ho ana mo nse wo ne be ma na abusuafo ni pacho me busafo na tu ho ana mo ko e ba stay na mo ko mo anji nyinse ante na efi kro no de ba stay reji obadwo ana ne na mpesem gina na asem so ka che ne se bibi wo ho bibi wo ho fo abusuanim yeni mo se fi ha ana odi agro kwasem nti se se asem ba kro abusuan kro tumi gitum se yeni ne wo ha no kore pa nti se ya be ma no epo na na busuan nyina epo enso po wo ene na asem na maame ne kan na busuan no so mo hunu asie nti se no kro bi wo mo me hunu na de o kan di no kro bi wo wa me hunu se de so fo ka no so fo panyin na no kasa sa no ye hwe se benya be ma na yempeso ba be yin sem na gu so na fe wo be ye bia wa ha ni kure bi wo ma me ehunu before so be wo sa be ma no na wo boyfriend mama ba cho David kan kure Grace mama ba cho David ko so bra baba afi no wati so se me ko ya chem sa de yin se ba ye no ono ni problem no se me ni nya kasa na hintem tete ye ko ya fem sa de yin sa ba ni kwa wo hwe anopa do se ye nyanya no ba no pa no ba ye no producer ne be ma na kasa wo so ba so obeji yin se no ba wo ka che ne se yin se ne nye wono a e no kresa mama ba cho bo anya no kwa wo se de woni sisters nyina wo kai se be ma ne sisters nyina ba wo nchai se nka yin se wo mo beje
kai bibi sa Mama pacho bonya no kure. Grace Mama pacho mama fie so maja bo fa na ka se mfa no mo. enya abofra no onyemo no mo ba fie Mama fie. wo ya mo ba fie Mama fie busa ne se up to 10 years ni be ma no wo ma fie pacho so mo fa mo busa ne se mo ba ye fie se mo ba gine ya fa mo. enya no kure sa o so da sama bo ni be ma ke ba bra o so ko na beda ho ana wo na goda no. Mama pacho dan pacho me na m koda no. E wo fie ho. Pacho. Abajo aba no pese o kire se be ma na busua no sabiu nkwasiafo nko ana. Sa na wajen yewo. Sa no hu no because fie ho na aba be di agro. Obedi agro. Otimase na. Okay bia na nya busua fie. Anya na bia na be ma no fie. Pacho ni ma me fie. Ni ma me fie te busua fie. Abi ansendo wa because ansa na be ma ene obetina fie num. Anya na bosome ne na wadu. 5 years. Ma me mu nyina anim. Wo so ma me mu nim. Na nyinsem beba osemenye. Abusua no sese ya kra so yenye. O ma me mo so koyo mo so yenye. Se wa moni nkuro ni yi a se de ohun ni sa. Asa bibi bomb. Yes. Because be ma no say, be ma no producer say be ma no say, o mo ye so mbeje. Na bia na bufuo ba ma kasa tra so obi ye de. Ekoso. O mo ye hunu se kasa tra bi koso. No so tie se wo ma mai. Obajo say aduabo beku ana ru afi wa asem no kwasam. To nkire mu yi. Yo, mame. Wo yire fi kuro mu aban a wo yire dwaba ase. Hwe. Ensem asofo de wo kan. Ene wo die yi ene be ma ne de ne bobra mama mpacho ni o kan mi ntwa na no boy no mre bi wo ye ma de bi ma ne ye mi ya se bi so be sa ye mi sa de ni bi o ye wo dai mre mi ni ni no mama du ma me no me ye na me kwan kan ko wo kan mu to no ko ye hia me no obusa me se min kan no kwawe se ni di a no ni mi ni problem na me ka chen so ana fu mi se na o tient e me dada mo ase fa me ko fie nko ye de ko di me boni bia Udi kana ne nyema ma wo ma waduro e na wo no ye yinse ne sei eno achi ansa na de wo ye ba ye na so de na be ma ne kasa achi o kasa na busa fo ba e fie pa de na me enti wo no wanwie enti u ka kire ne se e me dada me fa me ko fi enti u ka je se wo nyem me boa ba cho be ka je sa tu me ka se me nyem yo ba cho be ka se me nyem ma me e ye tietia ye ne be ma na kasa no pa no be se ye frɛ na ye nya no ti wo hwɛ ye ne kasa no pa waje atum se wo beba na nkia ye die ne no na waje atum sa kwada na ye ne ba na wa hwa kwada na ma wate tie wo dia ba bi papa ti ka wakoma to ye wate ka wakoma to ye me nkyɛn na wo mra sahwedie he ya wo ba ni afrɛ na wo so aba wo so wo yin sesei so so wo isi reje achem meboa achem fa hene pasha achem tafo o sa ti krom awurade ababai achem tafo de me wo hima bi wo ho na na de pa achem chidom hene ye fa na na de pa unimu no adepa awurade me wo hima ne ho fe se na na de pa me chia no achem tafo chidom hene wono no oba ba fia pa mechia ne pa enti wo hwe wo wachem tafo enti no obeba ye be frɛ be ma ne ba wo nso so ye be frɛ wo na waba wate na waba na ye ne wo aye die ne no kama na somdua ba wate pia o abusua ye da mo ase pi ti case we no ye die ne o ze die ne so de ye taw na results na ba brother game changers or brother ye be change game ni sisi ya sa na ma me fe wo de ye gya ye be change game no within a twinkle of an eye ye da mo ase ma me nkom atwa to so menyin firi wo taw na ye ni dwa what ya say ha ye Nhyira 104.5 year live e wo Adum TV e wazoye mame enko mame so mame me mo akwaba wudin no ubodin bi wudin no say eden kwiasewa ubodin no mi so for yem hye pa so ni mo kwiasewa bi wa ye nade kwiasewa me boa ufri hin na ba ye ufri bi akọ oba na te wo nchen wadi mfie sai edunso 17 years they are not them from the biako dem denam so ne abrante bi anyemawo abrante ne se enye wono a ntimi de na mehwe me ba no na ekire ni be ma no so asane ababa bi awo nti ababa no sole a na ode me be wo hu sembe na obi di agoro kora wo se abaya we a wakonyem aba be hye mi kunu
so who say omunya hoho amani bi ano de naba abaya we wanyam e de abehye mi kunu na na yaw so so akura last bi na danfo bi eye mema e na ya no no mu jejina ho didi nkom anya anadwo enye awia omufuru wasakwa na de ombe omaye e na osu animu ana osefa aba ne mame nhwe no so aseme fa ne ma na blantenses akura de wonyima na yo nkwa do no anya wo de akura na ye nyina ai de ehwa na Kristino be ma ne gba no ne na wo no waba wose emamu no osu anyina ho no ndo anyanyam hihye mema akura nso ba akopɛ ne wawo ne nyina akire no me de nkama nka hwe nti na sa ham na nokoto man bi ani ehwo hene ba akobi me de kwato na anim no osifie ofo ne de omumu ade nkola nti asem ne ka ne de enso o sa akọ ekọ kan o kan o ka kyem se papa ne se me fa akọ de mbeko bia ena ne mi twa so se me de mba ne school ni we ni na no obi hu hia ana de to sa sabe na oba no wo mfie sai na onyenye no ofie dunum na wonya dunum no ana no wonyae na wonya 15 na wonya no 15 ena be ma ne nyemo no o say no JHS 2 JHS 2 there okay 15 yo I ho baby ena no wo na be ma no enyemo no ena onyemo no e wo deduako wo na kwada wo ko school wo ba mfie dunum na esi dan be matimi enyem ne saa maame oba no ya kwada abone ana fa cho me kwa da na me fence su entimi kwa me se wa virgin e woni be ma na da se me de mo be maame wo se na nim so oba ne dan dan so ne be ma na da se me de me o tsa ne hona mu so ne ya kana brofo o ne be ma na da ne ka ne sei ne de ve na o kan ya virgin piao tinani mi so oba ne virgin a 15 dey normal 15 dey o virgin nya nwanwa what you say me nya 18 years nya na me virgin nya nwanwa o dan so me ba ne be ma na da enti a kire na obi be ka kire me say sister Ekuya oba o so a wonne plan na na ya onam o so da ne plan na na ya o say me nyini no wase yenko na me nko kire nti wo mo ne me ko be aboy ne dam ko e na wenu se na be ma no adamfo bi edam no bu koda enti adamfo mi anadwona na me hu se adamfo ni twam na me abema no so ye young boy ana onyini sa ana me ka kire boy ni se to bu koda wo hene eda bi wo ho ase asem de me ya ho no a ma me wat ni nyina nti ne ye penchire me ko ba no so enti me hu na damfa na me so ne afra o na na ya no asidam dia ize ana me so na dia ize dia me hwe na na ya me hwe owusu a me musa boy no kwa me se me hwe owusu a o se ne ma me frɛ na na ya o ma to afra me twa mo ka kra frɛ na na ya no me duru fe no owusu a no ho enti me tunufu bia se ne nya no anya me sumi enti ekire no ena owusu a na be ka kire me se ma Kristi wumi a no wone me ko pese wo bo me ana me se ene na wo plan na na yawo nti me ka kire ne maame ana me hunu ne maame na am ka kire ne sister me no di agoro na enso so owusu a ese ne plan na na yawo se na ya ne be nyim de awa ha me pese nkora no papa ewu mi na me hwe nkora se ne nyina ne mpena no owusu a me busa ne bia la akora ya nka kire me na maame se me busa mba no na maame no busa no ba na na yawo na je so busa na na yawo no na omuye no de omu ne mo se ya no kora na Kristino enu nti no obeka kire wuso ase won kan kire msenye bibia no na wuso anso da so ka kire ma Kristi humia no wane meku eti wo ka kire ne se nye bibia ne kunu na me ko fi o ma me ne manyi na wo ho na me ka kire se Kristi ne ba ne se nye bibia ne kunu nti ne sere hu na me mo no na ne nko na me de ni twa so sam de me se bibia no afa de wo mu a na wo so afu no na epagya enti okọ school ha wasema yi mi firi ha a school de menko na ma san de wasi ha na mpenam de ne ko wasema ha nso menko na ma we ni school wa bravo kafra enti wa ya sana afa na fu no ni nsema ye fita enti sister bi mi ko nso no de me sister bi se apanofo anomo sister Ekuya na woni mu se wo bayi wanyem na m se ba socks na Washington na ase aye fita no wasida bi gentleman no yitu akora no wanyam hwe no na mesemi nim nyensen fo akora nyem ma mi hu mene ne ntra na ntimi ti Ekuya fe na mbusa na no wase ha mene na me se
na mi so na ya no ma sa kwaka asem we o so a twa so pa asem foforo ka entimene ne da ho di ba bia wo mu anansa ne na ne obusansa na me o so a o so no hwan na nyem o sina na yawo ne sinya na na yawo ne meyi manyi ne bia wo mu asa na wotwe ne ma sa obusansa o so a o se wo no hwan na nyem se na enyini o se ma me ne na ya na yawo aye hwan ya ana se mi san ko fie ho na me nkwa kama mi wo mbasa ene mako Wasimana na ya wana mimi na msako fie na nhunu mama nka chense se akura no ko school fufuru me nkwa mka se ka omie nkwayi nyinse na akura no onko no school mama wo ba no wo awie die na asie de asie ni se akura no o ma ahwe no mi ana me hwe we no ene ne ba no mi ana omo je nyinse no o ma anye nyinse no de nti na ma o ma anye asimo mo ka kira me ni se owuso anye me mda kwato me ma me ensan nim ewo dodu akon me so minim ni pa kwa me de akoto ne wan na e kasa papa no me de kwato ni nua panyine ni acho wo nya botere papa be ya wo se e na ya ha kire mu sa na ya wo ne papa panyini ai na se nyinse no wo monye wase won me de kwato na nim no wase wakoka kire na ya wo ne papa tina na ya ne papa se nyinse no se me de kwato ni pa me ensan nim ene ni pa me ensan na anye na me de abre na ya wo enti se be hwe mojam ana onu bakwa ko hwe mojam na se hu se akura no na ya oba obehwe no meka wa mabon obetua na je se wasem de ba beda mo madaroma tina mbae ma asem nyina nti o ma hwe nyinsen no o ma hwe o mu 1000 ti akura ne ko wo na aboka kafra wa ya de wa ya wo ba na akofa ba o yo ma me nkwa wo ba no so osu a na wo ye wadi mfie sen sabi unya 17 boso me be mu February na anya 17 meboa na ya wo no ba ne san e na kwada wo ko school wo hia wo a wotimi ma ho kwan wo hia wo nyinsen saa wo hia wo di asam na ka kire wo mama ka kire mi se obetimi aboa me oba aboa me ma ku sata na papa nso ewu papa ewu timi ko school na ma miska na ya wo no oye adwuma bɛn oye gala mi se gala na de dua ko ye tu gala ho wasa no koye wasa na ya no wo masa wo de dua ko nti ba sai na obi o wasa utibini ni hia ai o ma me muti de dua ko okay entaya na oba ho e wa no ofire na ni afika kra o chen o enti na obi ya sabi o ma me kasa yi wo se na ma me ji akwada no ma me ji akwada no ma me na control no ma me obi ya o ma me kasa yi wo se na yawo no na wo ne wo da e wo na dan for them wonso se wo tu gala na obi wo tu gala no sabi ko wo sika wo de behind dan ade na dan for them na no wo da Hana ho ha wo meje akwada yi maye na yentimi enka asem no na mame wono no da wo he eto bia na danfo ne dem eto bi so no akasa dem eto de bia na danfo dem eto de mi so no ane dem ei osuwa satam na wo school wo class aí na me ko form 2 no bi o ko school ni abaya na be ma be faw no ne wakoda e wona down for them wona kire wo sa na ya e osuwa wona kire wo sa obi o ko school Sabe na ya veja na anya veja. Na me veja. Kanu kure. Na me veja. Obreki mo na dan for dem. Na dan for dem no obreki wo. Na wo mfie sai. 15 years. E na ama ho kwan. E na ya obreki wo e wa na dan for dem. Onsu a. Bia na wo hia. Na wo hia de sa ben 15-year-old girl. Na wo hia de e na ma me want to be nyama. Yimano na onim kasa yimano na me here bibi na me say o show me school no so be show school
na maame no ntimi hyew sao oh moyo ye ne nante de ko school ye ne nante ye bebe na mfuturu maame asema wo be kai no kore wo se na wonya sika ma wo mo ekurom hwa na school wo kɔ no nti se sika no wo kora menu aduane a wutimi ba bedi bi wo kɔ nso so a wutimi edidi school no so eben ye kwan nwa se baabi amboto aduane kora mutimi tra de ye tie no makɔ akɔto aduane enti na nya kɔ aduane so de na bi wo ho na nya kɔ ma ebede no anu nti enu okodi boy na ti na ada na kan kora to wo hwe se wan na da no maame be ma no ablante no na enu owu so wo ba no so yakwada bone kan be kan akora no me ba no so yakora bone enya kom ni wonu nko a mo papa we mo ye nan paninu wo SS1 enu wawie ye wudi na chi no no wo classes enu SS3 obi su di wachi o onu su kodi na da na nkwa de nya sika ma no do wa assess nkwa o su a asema wo ma me kai na te se wana na wo ye wo de bebo a wate say e ma ne me ma danti wo ko sa hwe bebo a enhwe mani mu nsere na mani abrenya agoro na medie wo ko sa hwe mebo a be ma no di ka nyem wansa na ne wo ba wi unyi say e dikaye ni ene wonyem wo na denti na be ma no wo so wonye ai ne yene na ne mitini ntia wo yere eh oni aba e bia o awo hey wo she we DNA metoto questions aka dan DNA na na be kwa wie enti wo hwe be frɛ na ya ono aba ne aye DNA na ma wate ti o mo sinyi nse ne nye o mo dia na ne ane nkwa na ka sana ne nua mu ni nani ana na ne ane nua ba me kwa na me ne ma me mbo sa sister na ma ne to hu me a o se me ba no ho ya na msia na da o ya na o se ina egu me ba me mfa ne embla no ho no mfa chen bi ntu ne kom ne be kwa na se o mo se je se ne so ana o se sa kwa ne so ane me ana msna ide na o te na o se Steven ne bo na ma ne se me ne na ne ana anyim na Christianity na ne anti me hwa akola o mo sinyi nse mo dia koma nipa miensa e no kore na ma dabi enko be ma foforo ne wo daka na ya ho dabi ousuwa ma ne ka no kore be ma bia ne me ndan ka ho ono na so be ba ha no be yin samagu so ono na akika se me ne embe ma de da wo nkrofo na ya no kore se na wo ne me ma da dabi eti be ma ben ko na ne nada na ne a na ya ope e na ne nada wo no pe ne be ma ne nada wujitum ama edi adanse ye be ye die ne no ne nua mu kra nim na ai boys bi o mu kra ni aya o mu nim sasai osmo mu no mu aba be frɛ me o za e wo fie na ya wo ka kire wo maame se na na ya wasoma se ye me frɛ me wo ka kire wo maame dad ada na won ka kire no because 15 years na usa e so wo na ye wo de me boa wo koda ho no wa de hem ni adwam to ye refre wa na akọ me boa wo ko ya no ama na ba ko to ha no ama ba ko so to ha de adwam wa me boa wo sere wo ba adwa yo eti e be ye de ne na ma wate obadu amane onkeka mum sika dodo se na boy ne dia mana o tumi mane enene dasa ye ke pese be mane ba we na pese o mane se bia 2 cd o me pese sika se be mane so be hwe ntin kai sai no so fo na ebisa wa se na no de ma o atai ga no am 20 cd atai mi sana na 10 cd na sa 20 cd na kwa so o de to de akola wo ya mas kura no wati o ye english no wati empa so gbonko no wini sorry gina o be hwa de sorry gina ho ya sisifia ni bia oh sisifia ni bi wa wo o ba na nya sai enso hwe bi yem tra kola ketwa we slim tense e ti say ye no wo di no wago bi ko do ba ko empa so akwa yo gina we safo nya boteme mo abam ye sei botre wada groma akwade mu ofe hwa ne tiatia da wachi bi hwade wati ase body ni apia o onim no ho so dan ma me oye ma wo ofe obe wu akono
ah mo nyina tete usa no mani nyina tete ah wo ka se nana ya no bia nana ya na ka se wo enye wo no ono afri se me a me fra ne fo so ka chen so so anyem wo ka kire me se woni ne da mienu pe enam ka chen se mienu o meyin film na nka de aka no me aye wan ka sa bebre wo baba so ne da mi ono da mienu o so a na da bi ono da sei ado bese wo ha wani a abro 70 so fu nya botre wo ha wani a bese be man se de bo so me ono da sa yo ye be die ne no no ma no ka cho so mienu pe no no be da ah ina mka se ne ko me ni mienu firi ba ko kro ne nada te be ye die ne no na ya hwe senyin se ne ye ne dia senya ne dia na ne hwehwe oba no ona na na papa ama no wate abusia ya da mo ase case we so ye de no so besi ha ye de case we so ebesi ha na ni nyina no ene die ne cases 2 ena ewo mu aye betu ensa fra busua no na yaw ene na busua opapa nua no ya wota na chie no ye beto ne ensa fra wo de dia ko de ensa ya attack ya wo mo beba ne aye die ne no ma meti mun kama kuma ntomo ye mo ate wo de aba ba bi papa Nhyira FM ha de die ne de ezei ye be ni sesia na ye de amamo ye da mo ase pi ye da mo ase de besia na enche mema eye sofo abam na ye hwese de ne nkomo no esi etie ye de da ato de eda me kra toothpaste mienu ewo mensam no kwasam toothpaste we die me mpese ya na me di wo danse bebre esan so obi wo wa iye no ba dwo ka se de bi maswahwe na magiedi mahunu sania etie eye Omez lemonade charcoal toothpaste enu nie ena ye wo Omez peppermint charcoal toothpaste enu nso nie me pese wo pe bi to na hunu se enye sabi manu na ede mahunu sania etie ena wonam kromba bia makola circle tudu ehene enkran die minim shop a Omez OMS eye toothpaste ye bi wo ebi nie baby ebi wo especially herbal shops and drug stores awodo ubenya bi na wato anu hye eno na ma mepe no utikitwe bi to brush so anu hye enti wadi aduane aka wo se ase debris no toothpaste we de be yin nyina e de afiri ho na e de ama wo me pese so bi hye ebi ubaka se obadwo akra no meja bebre wom o try ba ko pe we ni bo nya den tabi na to ba ko pe sei na try na hwe dese ukotu na ade abegu dem ubekwa kotu ni nyina adaka na ade abegu dem ne bo nso da fam eye OMS toothpaste ebi kan Omez toothpaste ye wo lemon and ye wo peppermint ene kutakutami sei na tie ukodwa so apebi to mo amu okuma asere me pa mo chow Solid FM ada Cadlas building mu opsis old Solid FM da mu ena ubehu wonum kejetie Dubai so wonum ewo ho kejetie Dubai so wonum ewo ho ntikai na ehye ne so bedi obetumi aye nyina ne se obefra wo mu number yi eye 0244 710306 0244 710306 eye 6 sanso na tap send wada Roma tap send no wonim se ekwan ya ye fa so ye send sika efri amanone edi siga na ha tap send me pacho o abrochi a fast easy and secure send sika ni so nipa no o chetokuru be mu ne nsa beka tap send and say other apps na o send sika ni fa so a be 2 days na nipa ne nsa nka ebu ho na a hijack sika no ni ade hu nsem bebre tap send de o tap ya na asend kuron na nipa na nya message ne nsa aka brochefo no mo ye project ahodo mo send sika esiga na ha brenya na no ya mo famfa tap send so na mani ebeje ho floral tissue floral de ye ni mo mo fritete floral tissue mo de ba ye eye moto kansu entete enei wo mo de floral case baby diapers na wo ede abeja so eno so no se de tie no echi nsuo emu odu wo de bo akwada na de mu nyina wonsu ha wadwen sanse emu odu akwada ne junso guma na hwe me ka hwe a wote ase na a dry
aha a Flora Kids baby diapers pebito we a bad time ukuta kwada ya wonum no for breastfeeding mother per Flora Kids baby diapers never bo woman no enyo man no any Flora a tissue no Delta paper mill wonum ene de abedwa so from number 0243 033 03 Flora tissue na maka wansam no na me kai mo say Mother's Day no nyame ya duma Sunday way Insure FM Mother's Day edition no eba so dika about timing and I will say yay me pacho this Sunday show mama yenyu nyamwate eni na o bosome nkuna kwantuo ena obi akwanyema ese wo maame ne di na chie ka sa abrei ekuo no na nka mama manya seje wo maame ne se woda no so eti me pacho sa wotia se wo maame tiase a ebre ni nie woni hye kura Sunday na no pa pick a phone and call your mom. Mommy, God bless you. Mommy, God bless you for bringing me on earth. Enunkuano o maame ebe soneni. But in Insure FM dear, ye the dana si why ye celebrating mothers. Ye the celebrating ye mamenom, ye ne Assemblies of God. Sorry kesi pe what tech top high ha and ye no wo di jumano e ye cooking competition and ye di ebro what the forecourt of Insure FM. Ye see cook for your mom. Cook for your mom. Tiani sorry no ye be ye nuane ama ye mamenom me pacho fa wo mame brebi. Fa wo mame brebi. Wono mame wasem a frɛ ye Insure FM ha yebe ka wona o maame abom kama na etumi aboa yebe san so a select ema yebe che wo made selected mothers ya yebe che wo made amazing gift and prizes yebe ma mothers kaisa ye Sunday way anopa 11 Sunday way anopa 11 ene yede dwumadie ni nyina no yede ebrew entikai na ehye no enso your number 1 account radio station Insure 104.5 ene yede Mother's Day edition way yede bro Mrs. saying Sunday we ya anopa 11 Sunday we ya anopa 11 bamadi ansa obeba na yede dwumadie no yede ahyehye so kama na yede amamu na chese yentwe hu tew ai yentwe hu tew na yensamra na yebetwe hu tew ntam yensamra yeba ya ojo what's on this channel okay ene mam check them sam fro Kaish, a soon top send party jack. Mama, we are saying, can you? Hey, remember? Offer, Pacha, my friend. You know what you say? Masuya, yes, Nana. Not there. Say, baby, I'm a tea to me, and I'm a fast and miska. I didn't count what they could see with business in a discount. Oh, you're the buy and so I'm a coya. I won't send me brave. I feel crowd of mobile some transaction or order. Debbie. And catch your offer say on download do tap send. So download the tap sender or send this camera wire. About to mobile money and our bank account simple. Tap send. Yeah, tap send. Now okay, tap send dear. If you see a fan baby obia, so what Europe and America, Canada, so kura Android so kuta iPhone and once I download the app na two phones so. In the process, maybe say promo code ADN. No about Insure FM asho a basa automatically no. Yeah, chow £5 and €5 and we are more Europe. So America na Canada, yeah chow $10 for free. Oh send this cancel yento we. Tap send it dear. No fee. Hey, they just say okay yo. Tap send. Papa no. And I who is it? Why you fantastic? No, pure. So say dear, we in charge when you feel one kasanga. Losing the layman capsules. A mouse is in go to Juma yet ding. No bread you must saw with shankasanga. Nana, no, near. So, Lawson Locke, Mister, and let's see you. I'm always what if you want to. You're free to come to so I say for. Semi boom round them see me, dear someone. Me more attention. Lawson Locke, Mister. Lawson Layman Capsule. What you pay more than a lamp. Lawson Locke, Mister. Lawson Layman Capsules. Do you know what you feel? Delay man capsules and men do if you do what they cronkwan and a low care mixture so a pay for a ma woman no for anyone I want if you do what train son can FD Ashisha sa a jadi and crato you mu adia to muse a ye. Do
Do you want to study abroad? I present to you Astolinks International. They give professional advice on study visas to the USA, UK, Canada, Australia, New Zealand, Ireland, and other European nations. They also advise on visa applications, general travel, and other immigration services. Call them on 0537 152 118 or visit them at 4A Pawpaw Street in East Legon. For more information, check out astolinks.net. Astolinks, pathway for success. Hey, middle. Now then, I want to why you stay for Sano. Eh, ono kwano jama wa bre. Akos, send your men send me name much shemeno. E mo yeti triti. Mentumi pon sorry. Who name nwanwa. Enwa me free jom buy na me catch we say. Mato 3P garlic mixture ba. Enti numbi ansa na wakoda. Me hu ya ne sawada. Sawano. 3P garlic mixture. Ane 3P garlic mixture. Ema moja edu mwafusane no. Eche natural garlic papebi. Eni ediaye. Aha. Nano na madam for Kofi Po catch me say. He work natural health for bi drobi omodiaba. Your friend 3P garlic mixture. Na manfo tu omo tu oguso no. Enya semketoa. 3P garlic mixture. Wo ko tojone waposo na asori a wo complain no. Sa wonum 3P a ebejane se hum. Edroyi enya mapemfo. Ema wo ma wo manofo. Ananse nkoda wo nya nyamfie dumienu. FDA agi adwade nkratso yi atum. 3P garlic mixture. Ubenya bi wo mamu pharmaceutical shops and herbal shops nyina mu. Brochure for us say yay. Nhyira FM Diaspora Connect. Ane yene wo connect e wo Nhyira FM 104.5. Na dwumadie we ni ene brochure for nko na edi. Enti say wo USA, wo UK, wo Canada, wo Germany, wo France, and say wo Switzerland. Me ba chawo, emfa woni kra wo fi so. Ya beka me say tribal wo ye, say wo ye akan, wo ye fanti, wo ye ewe, wo ye ga, wo ye bono, ana say wo ye fiemuni, say wo di afahye bi, ana say wo birthday bi na wo die, wo to wo birthday, ana say edwe bi a wo die no, wo betumi e de afa Nhyira FM so, na ye tumi e de dwuma no kama, na ye de ama eye free. We ye ni abrochi fo nko a e na ye eti wo abrochi baabi a me pa chew wo video anase wo photo shoot to be e de na wo number na betumi di afa so anase betumi afra ye no e 0540 112434 number corner sanso WhatsApp enti de wo hia bia betumi di afa so ne wo na ode amaye ye ne obedi dwuma ne kama kai say eye Nhyira FM 104.5 Diaspora Connect eye free. Yeah, Ojo. What's on this channel? Okay, any mama check them some fro. Kaish, a soon tap send party jack. Mama we are saying can you? Hey, remember that? Ofa, pacha mama fro. You know what when you have say? Masoya yeshino nana. Not there. Se baby ameti ye to me. And me wo fa send miska. Di nkan wo de kosi wo business ni pakura discount. Yo de ba yen so amiko yi a ehun sem bebre. Afi kwa do mo busam sem ay transaction wo hoda. Debbie.
Enke chipra catch offer say on download tap send. So download tap send or send this come away. About to mobile money and our bank account simple. Tap send. Yeah, tap send. Now okay, tap send it there. If you see a fan baby ubia, so what Europe and America, Canada, so kura Android, so kuta iPhone, and once we download app na two phones. In the process, maybe say promo code ADN. No about Nhyira FM asho a basa automatically no. Yeah, chow £5 and €5, and you more Europe. So America and Canada, yeah, chow $10 for free. Oh, send this cancel. Yento tap send it there. No fee. Hey, Neje say ukayo. Tap send. No. And I say, when you're fantastic. Say, dear, we in charge when you feel one cassansa. Losing the layman capsules. A mouse is in Koto Juma yet ding. No bread you must saw with Shankasanga. Nana, no, near. So, Losing Locke, Mr. Unless you see I'm always what if you want you're free to come to I say for semi boom round them see dear someone. Attention, Losing Locke, Mr. Losing the layman capsule. More your bem, more and Losing Locke, Mr. Losing the layman capsules. Do you know why you feel? Delay man capsules and men if you do what they cronkwan and a law care mixture so a pay for a ma woman no for anyone I want if you do what train son can FD Ashisha sa a jedi and kratoimu adia to muse eye. Do you want to study abroad? I present to you Links International. They give professional advice on study visas to the USA, UK, Canada, Australia, New Zealand, Ireland, and other European nations. They also advise on visa applications, general travel, and other immigration services. Call them on 053. Senia and then Comono is see at Tia Sofa Penny Mamma Quaba. Abadua Major Mamma Quaba, a year, come Mamma Swaqaba. Bibi Abo Cordier. Mamma was Sonamina Diakan Mosofo. Yanshan and Comu. I don't know say my church phone. Now the attorney say, a woman say Ubia when I'm a but say Cobase and Quadasema said the Anna Kruma saying a yen and a fan Quadano was seminal. Na we say also kwasing also kwasing sana e man kola jija o no kwasem e man kola jija pa but the woman say the most important thing is say be man na one ne yire wo ho e na oba na awu so ho e na wakodi omame ho e ho no ba bia anka meka bia ma be man na se be man me hu say de o kan na se odibim ba ba bia wanya de kra na say o kase nkwada no na se ma wo kan se nkwada no efrefre no na we asa we ade oye no a mistake sepa no oye no because chine bi no betimi anya asem enkra ko betimi anya asem pa because ne made no made ankra ne frefre wa e de na osa oye eno no so obekọ abusua no wo pa abusua e ka ho gompen atwifo say empanifo say o pese okọ abusua bi mu a e na wo tum no kwasam ntin wo efi honde wonya wadwen say obekọ anko wantum wo ka abusua no ho ntin nkura no so no one omo maame ne maame ka maame no maame a maame ne bawu ntin ohun ne nana no a ya recheche de e de ama no ntin nana no wo mo nche na ene de ntin say wo pese o fa nkwada ne free o mo nche a Brony said you must take the right process. Also, pequina fata no procedure. And no. Not what for what could be about me for penny account. No one come more say, what are my impeding quadai, oh many. Say, yeah, and no moon no for, and I saw me and cry. That's different. And no cry, because say, oh, near car, let me see betting me also warm. But when you mean near, on waiting me cover. Meso so me mesini me ya madwuma enti nka kran betimi asom ya konsuama me na ayam anyama ba kon besen kran ye de ewom nyina ya kasa kire e kasa wo be kasa ma o de atoma asom na koma releasing kran de am na wo fa kire nkran wo school na o mako school no hwe se nkran be ba no na
yamupon ya nkra ne mrafia say nkra ehum no ma police station na radio station information centers announce say yamma ekọ school no o ma mafie sa no wo ye konfa na so ye de I mean that was when the service wanya de kra so fast akwan say nkra ne be de ebedi ni ho and one way ombedi no kra no eche ni say odo ma ba cross up say ususu say nkra na ba ya I don't know fam am ne kan jo say nkra na de abedi mi ho still nana osamba o baby sa say nkra no so munia na prekope na kra ba ko free dem ai de apie wo ya ne sa na eya sa na sa o musu nya adwen foforo say wo so pese o de nkra ne asa wo so wo adwen foforo bi e fa nkra no ho nkra no so kai hu say enya wonko a wo ma ye ya mamre na say de jade na we di na de no wan I don't know the day nkra no me ya Ghana japade o aha emra so ye de ebo mo ho ban ami pel de law no e ja so be go for custody and so be call for access it is we jana na person kra no wo ho I mean obi ense ho kwan but on that score ni de James na anya de aha se kwan fast no ba la misi no ene na busuafo no nti ase se akwada no nkora no papa ti ase nko ade and ntina chenchina nchia omumfo papa nche ni emra mo ho I mean that ones eno so de wo kan na mo odo mo kosrem sa so no so onya de onti ase so eno de eno kakra mpese me de me kafa ho no but lady ni de unfortunately no ya nya be ma ne nya de you fra chimba ya nya ne na ankasa but for 10 years e de be pa na si enti adada that 10 years afena me abedu sabe dia kan de me de be si ase na maja be ma ne ba oba na yehu de be oba na akwada no so ayakonyem ne akra ne de ne de entwe mema no unse maame no unse enkra ne yese ni nyina no tie de maame ne ka say okọ boy no e maame ho ekoma no won say ma hu say me ba ne na ne ya twempena it's about parental negligence okay maame no na wamma kwa makwada na de ayesa akra no na wo kra say akra no kra tade a wahye kra odinam kra no wo pie nkra hunhunye ahya kwada ketwa ne say de wahye no ne nanenam no nti no ne odinachi nti na me ka so ne na frifie bi nti nkra ne say bebre no awofo no so e ka ho akasampa pa na odi achi akra pie kra awo kra mpa obo anse wa we ya 70 no asa akofa foforo say de abro nti maame no ka ho bi pa ba akra de oya kra boni Claro. Oya kra boni papa. Menko sofo panyin evangelist graft adai sofo so maye. Obajo me chiatiefo anyahwefo. Obajo na abaya na wanyem no memfa mfiri asem froso. Okay. Me bre pani de free so asifo ma me de ko. Abaya no na mpese me diagnose no. Ya abaya no me diagnose na nka behunu do di breaking virgin. Abaya na bia obadwa uti we metumi aso nsem ahu dia odi breaking virgin obabia wadwuma mu abia ne ba ma bia dia odi breaking ne obabia wodi yes opa me pon ba ma wadwuma mu abia pa wo nhia me wo chia me se ma che evangelist ade akokọ nam ane breaking evangelist ade na ekasa sa no obadwa abaya no ogina ha me hwe ni sisi achi na me hwe ni nsem na hu se eye kosi ayache ne pan no na tension abaya no yes osu ano eno di breaking no zofo ani be na o ti shasa site ya was site kwasam anya wadoma chede bi amtimi hwe wanima na mahunu kwan ya ofa so a asa wonam street so street ni ya moji de no ogina ha na mka cho sa abaya no ogina ha no so wo ba bia ba ku dem o ye stubborn akola wo ogina ha makumi aka cho totally say nya boy ne na jeje no ono na o de ne hu twitwi no akola wo ogina yes o sisi fia ne bi akola no ne atmosphere ane ne face demeanor ane ne chi I back na akola ne obi a obetumi di be ma kro abofo nti o ba nyina na me twem ho so for asema ka peso kire sei me pesa me kire so no ogina ho nyina no wo piese wo eyes me hu na se ho wo ba hu na se ho nze na me ti omumu me pesa me hwe ade bi ne niama bi sa ni ki kura gu fam na wo fa de wo si chia na to edandan ho abaya no bibi woni musu ya kura de su na no dey akora ni here deliver de ma osafo ese da bi me nkwa de asem beba abade akora ni here deliver evangelist grant because akora 50 years tum sa kwada ko ya temptew abade afri ase ho anu atamte wa afri ho ade afro so
Mr. Foria no pay or what Padano Casem, yes, what Casem Trema, and say, Mammy Oban Wide. So, Omotina and I catch him say, I create and Chobasa Baqua. I can't walk on. I don't walk on there. That is the way. Exactly. Oh, Aqualano, or Namosa, Mamma Swemre, and of course, Mamma Aquala wait to me catch us a Minko school, not in the car, not in the car. So Binisua, a bone. Abaya Titi uncle, and a Bama Titi uncle. Abaya Titi, dear, yes, any of the Titano. Intercolano Gina had Michelle come to Nababo, so said 3 years or before. Aquade, oh, yes. Ni move ni nantie na shakwada wawo na hwe na fu mese ni nantie efrefre mema ne kasa o de hwe o de ye woton bi wo ha ye fe no ayi side tone e na no de kasa ye fe say side tone evangelist na ba de kasa e cho gradinya me eno na no de kasa wa na se ne kasa da fom exactly nya enti akola ne ye kasa de da be ma so fo be ko no ha so le o hwe ye pa akola no yes headmaster kola kwa unu no kwa chide kula teacher mu teacher ni biare because me hwe pipeline na teacher ni biare akwara no yes me fa ntonche so for enka de ye nkan ye oh abadwa wo ya de ahwe ba ko me hwe kwa chiri adwa de so for kan so wuti asem no pa na be ma na one ne yesa be ma ne be ma wafo ama ne yire awo so be ma no wo yire o wo yire ama ne yire aba nyime ne na twe abati woni eso sakoda ho you see inji akola wotesa no ana hunu se sade we ade chen wo e de ade ja akola no koye ye ode nyim ye okay inti se abaya tomua eno de wa wonti ase ne enchirem abaya toma aha abaya den so bepie kwasam ne yasa de sika so atare to inti obenya nto de se ode sika we ne fala so bisa ne sika kro de ma no o si 20 cedis ne sika bia ne modu akwa se sika okay de dua ko nya kura fe oh yes ka de dua ko taka ko dua ko sika kasi de dua ko adua toba adua ne nko ana kuma se toba adua ne nko edi ni na so be de dua ko ye kurom city o de ma me nko de to so mienu de na ti hana o se be ma bi ni na wo ana yi oye ananse story na o to kire ye no onye fra chemba ye no onye ase ona ne kasa nko oba ha no wa change ne tone no ne tone na wo ti kasa no on se na manfo kasa ne kasa no wo e wo fo me wo dabi I would say you was snake language. Any snake tone. I know that Adam. I said, oh, Joe. I said, what channel? And he saw the word again. Is Casano. And I'm here to dinner with no. Get away. Boy, no, so and I will not. Then a bush, no, ne papa, also, mammy, no boy to make us a menu. I was saying now, so to make us say, Yati, I say, let us say, be war. Uncle Rano Metchilumbi. Uncle Rano Metchilumbi. I'm here. And your friend is snake tone. Snake tone. Okay. You was snake language. Only for evangelism. Yeah. What the kids are if you Adam. No question. Snake language, not this snake tone. And no son or Casano Bonani. Bonani, or Tafrano. To buy your bisatra, of course, overcome. Some. Yes. I was so say, Ninsen or Fabermanachi. Oh, Fabermanachi. Oh, okay. And also no so or some kuta black beauty. Question the war for ye black beauty no so dear no so Solomon didn't want dance or baby any Bible more. You didn't want dance so about tuntum. It is a cancer, Sabi or more pay ye can't do my back or no about tuntum. And you came to a town back. Oh, yes. Hey, on Batuntum, on Cassa. And so no here. Mama the other didn't tell. No question. The snake tone count there. Oh, what's that? Snake tone. Oh, that's tomorrow. This snake tone. What's some powder? Oh, making worse. And say, the two of brand. Mini. Whoa. Because the obey can say, I said, oh, Tuna Bois, them over for see. No, Tuna Bois said here. And if you don't be a kiss, and you want to make your baby to say you are be free. And to get not your own, oh, back on Crabueno or sound we are still fully happy because our Teddy beer and no, I made that your friends snake tone. We are banning your medicine and the Chawa. Who could be free? Oh, Black me Pacho, my boof. What we are pata. What Anna, dear, Nip and the sister. Na ye chebano me pese so for so bodua mu ema me na Adom TV
no me ensa boy ama me akua besom nyame adom akina ye Monday akina ye Saturday ti Monday ye betena se back on obra dwumadie ye betoa so na ye de amamo Monday nyame adom ye betena se na ye de dwumadie ne ye de abramu medin no eye obadwoa ene medin being supported by a solid team no kwasem team ne very solid and I abo dwumadie na no a ye de bram ti Monday adwoada hia yen Adom TV so 2 p.m. na Adom TV ye wazoye edam na ye twa dwumadie no gufa na ye de mamo sa Facebook page ni dia 1 p.m. na edam radio 1 p.m. na edam na dwumadie ne ye de ebram ayensie wo case afabra ye wo Nhyira FM eye top high tech junction Kumasi every free crying na ba to Accra don't hesitate bra for case ne fabra na yentena so yenso ano yemfa emam once again medino e de obadwoa ofre me adwoa ba meje so so to so obadwoa mama ntake we na makai me fidadam reception abi o the snake tone sa DJ big sikanyina no o DJ sikanyina onwa badwa me pese ma oba no alamisi abusuafo ti asese be ma no ne kwan no nam so no be ma no ti se wo ayo no hwe ne ba ke ya be san che na betena kwasem be ma na kuma da ne baso on sa no mpa yehunu ko jomensu ase ho jomensu anope wo bai jomensu nam ho okay de ne bakra ba jomensu na abrame okori fanya sami see enti bema bia wo ya responsible father on an atmosphere ne ya adwuma bia no nipa bia so atmosphere se ha ena mo friend brain ya friend atmosphere ya friend atmosphere ena mo friend brain no enti ano no ohwe ne ba nani wo ne ba ho enti ontena wo se ne ba ekuro ntutu na na se ne ba mini aba wo de akola na kotu school mu osirem ana no amfa wo ba na kotu school mu osirem wo ba ne de ko school ha o adentina wo amfa ba na nkosirem amfa wo ba na kotu mu osirem ana wo de unia na wa firim ne ba emu makotu school mu wo de isirem ana wo ma ne ye de egu ha ba ma no nso se be producer ne pe mu nsuo no no kwasam enti ya ka japade na japade no no enti se se ba bia wo bia ohwe no na ya ka se no kura wa fra nkola no asandi scam no obadwoa metina konwa kase na konwa ka chem se be ma no he did a very wonderful job James yes adentia se oba afro wo school mu kura se me yare ya se de ohun se ye de epo o de ho na oba wo sirem na kola no afro se ye ko school ye nya scam kwaduani anto aduani adi efie kro mo ntiti ye oso da bia send this kako oso skako da bia enti what is that one na dia adwene na beba wutirim enti papa no ade ayem hyehye na send this gas sete sa ade amonya de momra ye hwe eje bia beye enti ade na busua na wo ho no kra no mo call lodge complain dia na na esi kwansam ba fra papa no ye won kwala no exactly ye misa no se ya jinidi ani ya je ase se ya se no ya ne wo japade bi na japade na yera aya ne emfre no asema so fu kemu odu ya fra no misa no no mom keso mi hu wo mo a ansa na bibi sa de akoso na bi anso na mo bedi ni ho because of kola 17 years ne obetumi aba enso mo do mo amfre no that amo amfre no it means say me ti wodi ne hu se busuana ne papa ne ni ye aso mbe so mo twema me amo yere no e di amamre by the Ghana ye ni amamre Ghana okay ya Ghana amamre ye adwuma wa tie obadwoa amamre no eye adwuma ba bi ba Ghana mra ebro amamre so eno kwasem ne de eno kore Ghana mra bro amamre so ne ba no ba Ghana mra so mu amamre so that's all namum ne pa no me metie me ba na me ba afra me say da ye post school there was a time ye pon adwuma ha am fra me say nsu ato ka na me fa ye mirika me de am so na me de kola ye no but time there but bi o ba dwemba no o ba dwemba no o dwene ne ma ho ene no kore o te ma say enti ka ya wa credit bi a ye fa ma papa no wayadi na ye nua ba no nti ase se wo ne ba o focus wo de ne ba so na wo nyai be ma no ne o distract be ma no
and then cause so quaduma. And Colano Mumi or Mutia so person, Colano, San Colano, and Etiase. Definitely, Ube Colano. Now, me two aqua, on Chasso, Nan Colano, Mutias, on Papaya Day, Etiase. On Papa, so you are more Gustuma, water woman. Definitely, Behuamo. And I didn't be a banity. Yo, so one Colani said, Kim, yo, or didn't be one so now, so for Casapa, so for your mission. I can say, we Casapa, pay for two. Young woman so now any ahwefo ne atie for listeners now our lovely listeners yene wo mo eni nkomo hello I know so you hot about say ya hello Badwa papa udi ni baby aka free na po sa ti otos mi ni asante atunto for Badwa ana ma yentie wa wie ye di ka ma me mo ma baso e show to ha pa nya agro na mi ra na so tempo so o so ti abo abaso na me de kakra me kan se be ma no o ma na nimre pa na oba tan bi ni wa onu wo asantima ha na se fom ha na ne ma so akodi se bi slim na nkola be fe no aka oya obi o mu na mu atra na ebe na bojo e obabi oti ontimi ni di kwa na wa men ejina e kwa ofa so e de nkola ba na media magi mu no na ke se oba busu na mane asana ode nkwala na ba ena onimisa busu na so no obo mama ne a omoma ompa nkwala no emma ne nchen wa ha o hese de yiriketu ya ni abere kwala na o hwe ye se o man nkwala ni godi na yiriketu na onche nti sa o ma plan so mbe so mde nkwala ne ko no nyame ampata o mefa nwa ejinkrata na mo se mo yer mo nya ni ye na obi ansa no nyintum se nti se ya mba ya mo no obi abedi pepe na ne mba no se holidays no mekọ ma mekuma no a omunko no msam na papa no na onhwe ne mba na ne na kuma entone ye mama yankopon ka ho nyame nka nso ho wakasa nyame nhira yenko foforo so hello oh me ma he ejo so papa oh me ofa kwata ni masumu asante mampon ko fiase no takoji ofa ma yetie wa wie oh me wie ma me ntia timi nyame to foli ma me ntia ne pa na o se pakani ma me ntia no papa oh me me papa no me kan ye nua ba no de me kan tire o ma me ne sei won ma nani ko akola no ho papa me kasa ne na mu tuo nyina hu se de na me papa no di gaga se akola wuja na wa ha oba wo de wo ho no kure no mo ka no ntie sere ye sere ma me ne papa no mo ni mu ko akola no se ya wono so akora nya bebi gina wo ma me so nya dia wo bebre me da so wo me yen so ya da se yen ko foforo so hello hello obi abaso hello Badwa papa udi ni baby aka free oh the line na katse yenko foforo so hello Badwa mama udi ni baby aka free okay friend na ni ka free jamasi ma yentie wa wie yo papa ifa mo chewo wo mo se de ma ne ba ye ne dia also what can you do yourself ho ma me o mo nye wo nye ne ho ade e de semfo so nye oba ho ade akwa nya wo dia enti mo na mo ka ho point ni yi o kwa ne ho ade ade akwa ne dia semfo kwa mo papa e dia ye ti e se mo ara mo ma dwen kwa no so ya na o mo mi afi enti me kai mo kakara ensam na ya na basi asofo ha adwen Ghana mra nso kire se wadru bre wo se be ma te no enti na mamra no se dia ina nsu pasidi e dia hene hey yenko foforo so hello Remember me a drop up every yay Ashungen count and kasofun wa beja for say beblam ye kura mu say bam oh my shoes ye if you double jayampa if I join your bema come your working dona friend original Nigeria the bede contractor papa kuchina mdodo oh when you come here then she details so me ho ato Chicago open me bra kuchi I'm in share the nation doctor but some monitor ni apato na champo bro no fakwata emboso oh me he e ya mo ke post na metie wo na de yankofo shi di ho dumadie no ama me ba kuma mesta no ha no ka bi kire no se no kwase nyame ani pe amamre oh yeah one some fre on wo kasempa Cape Coast for ye chiamu papa Cape Coast takra de kojo krom ye chia wo mu nyina minim takra de kojo krom de esikado minim se mutie me pa me papa bi wo ho
Original power 1. Oh, Timmy Minisabuti, me Chiamunina, Yan call for so hello. Hello. Hello, Safo Boate. Right. Say, yeah. I connect, but that's our memo. Hello. Hello, Badwa. Papa. My Joe Sumira, who didn't baby a casa free. Some good day, mamma, because it's a home number. I ain't here where we are. If I saw you up an officer, Jimmy and a man. A bay and Queen, now more Papano, no one show. Because of what Jimmy here, not Papa, or this generation. Yenya onyama papa na hwe ne mayo ya tie da se yen ko foforo so hello oh sister adua adua papa oh bata ma ho you so mame na what to say we ye wo adom be nyankopon ase obadua mestro anka be ya anka me ni obe ma no mo mane nkoya mamre wo honom Busiano. Yano one here pa. One say na nkwan won ho mbeti ye kuna se no. O na kwaya se mama wa me yenti. Ene ko ene nkwan bedi ni wona koye se. Tinka muni ne beka sa muni ne nkasa yie pa. Wo ko no osra, o mbeti so ama no. Na wonya mama bi a wo ho no man kana. Nkwan no won ho no ma wonya sumbie. Kini sra o. Ene ne nkasa yie ma me da se pa. So I make a point to be very important. You be doing in echi na ya hwe siesie na atumi aboa. Ye nko foforo so hello. Ye chasio ye kwabrochire na ye ne sofo bright ye ne no enkasa. Hello. Right. Network ne moye. Eh bright so submissions. E ya na nke boye pa o. Hello. Good afternoon. No. Pastor Muhoya dear. Yeah, Papa, we didn't baby a free. Pastor Sama laughing because I just where I am and Papa. So for now, can and Kurapano or can ba as you want a member de Mufen Diaguro. Yes, almost ampono a bit in Yam Mancolani life outside Adra, or Mount Indian Colani HB. Into them and when you book or bani no one dear chile, and quiet and quiet a crowd between Yayano, na emphasis in Grand Colano, and no in him. Because of Ombetia, Curampana, Colana, the dinner or Curampana, Ombetia, I want to show non Colan life, I say, it's money and you, Yada CP, young call for frost, so hello. Obadway. Hey. Obadway. Hey. So a champon. No, I jump up roughly. Kwamuhawi. I was going to get a vessel. Obata vessel. Mamicha, amazing grace for market why. Opakosi, Obapa, you are Philip. Chamuna, Mina Bakala, Germany, Brime. Mina Babilis, Hamburg, Michamuna. Now, Obadua. Yeah, Bessel. Said you are marking. And could have. Beman, the also was Piana, Yesleno. One part a country castle. Yeah, and Colaba, Basatran, Sonabasha Womu. Now, some Colano, Uncle, let's have a say, Yadia did the man for Lana, Yadia, over here, Yadia, and Uncle, you come. One quay, the Potter Biana, Nabaman, the kind of question, one Yadia, do Sandy say, and as Uncle Army Dra. Oh, go with Samiana. That's all we done, Gilia. That's a young boy, Zakrupa. Ah, and then my could be because you're homo. Macao. Kwasem original wakasa papa yenko foforo so still ya yentimi ntwanso enkwa broche ye bright I am for yenko ne ne foforo nkasa hello Bajwa mame good afternoon no dini baby akasa free if I just Saudi Saudi ayi jama yentie o ayi die kakra me kan say ntafo yemfa mamle miagro na wo bi so a wo na mamre nyina etino no pesisa no saa no na mamre so ba ni ho wona wo mienu a me sra na ara
one day put one more. No one for mamma and no dia. Woman stand the woman you only be see. Woman and channel no one the woman you want grow. See upon a show. One no cover with no one mamma no every young can need no be any asem. Any abandon so. 10 years. What's last year? Bema so had the man and see on what you want. And how make a be a cat and a here. Can no more young to be a camu boy. Tiradina do not be man no medin to mano. Umaba, the chat of Sofuaha, Yada sister Saudi, Aija, Yanko for Frosso. Hello, Papa, we didn't be a cassa free. I book me make a festive party. I don't go father if my deal. Duke. Okay. I mean, I don't go for me. I to Duke father, that Duke my deal. Would ye, Papa, na woman, Nissan Yadina, a manly year to when you many see her. Nafi, won't say, and Colana Bay, Nidia. The Luciama will be so updated. And I say, young call for so hello, and I was brought to the friend. Someone chere my Jane chere no ya na eboa papa. Hello? Hello. Ma me pacho di ni baby akasa free. Me pacho me kasa free ya se ye frɛ ma me se wa. Ma yentie wa wie yi. Me pacho ebusia no ne omu ye nyina ya amamle ni ntela. Correct. Edi omu saka nkwala no omu de omu bekosirim na be ma na akoya amamle no. Eti be ma no wonhwe no nkoya amamle na nsa no waje nkwala no. Yes, I was see warm, ya can for the Yaja home. And more fire for my dear, almost any agolo. You won't go on for Yam, yes, I send the tonne so. Correct. So be a fra. What's your mamma, Yampeke last call. Now, remember back to studio. Final submission now, fancy. Obi Abba Swine no Encasa. Hello? You saw Papa. Akada mo kana le mo kana kure le mo pete bibia ye de kama mo boy no ko hunu gusi afu no ya wa enim twa ina wa gana mera so awa butie ti so mera mo ko di ho mera na mo ba kwala ba ye basa bi ba de ka te ba fa aba mera ba je me ba ma o ba je ma so kwala wo nyi no ho fa to da so bregu on kwaye no ho de no baba fanumba na yakusati ni makata no idase so ya da se ye ni be si entimi for biem ma memra back to studio Mr. for Ibrahim we said the adwa obi e ka no the best thing say ababia esan say asem no kra na say say e kon fast okofa wo mo ene na problem no had it not been say kay na nkankra no school no kra no wo sirem no ana kokko si ma me ne na busua so say mbese me fan kra ne kwa anka we mu nyina kra anka amma ne sawo but the way ne dey one word that no the family feel insulted. So, I say, Sabio, yeah, transfer baba ya mamre unya ya wasan afa kwati kwan amankra na bedu ho. So, the all kind of 3 years in 3 years na san fra so enko. E ho na ma no ye bibi kakra no. So ho ha. Nti asa ama etan bi kra we obey your te ha ne kasa nyina still na no ya. Na bonyo so na bonyo so asa ade sem kra buy once, ade sem buy once. Nti Tia we be ya no mu be hia. E aduma pa na e da ma no asa we kokota kokakra. O ka asa wo twetwe ne ho ase o mama na tua 10,000 bi. Ani ade akani ti no no fa ne se de ye ne ha sei no. And but almost so they are different. Only careful. Now, young because all now come. I have busua to a busua. No father saw no one for be count. Namonco. Any a cousin Yanasa was cancer. What's wrong? On better was say now do my Abba show. So for Brim. About your medase. In your bearman home. Yaka be a chen. No, my mock on your man and one tenaso. Any a foot to near the man. Obu bushana kwasia but for the first time what for moba wa nya ne ho ade o san be nyamo japade ada fa be fa ko acha so wabu ya bra yesu abusuana transe hu se mo wo pese bi mini aba ko ne ba ko we ya wa nya ne ho ade esi akola ne ehunu ba bi o ko me fa no ko nti sa na tie ja bi okokuro bi mu a emu nyom sa na be to nti said e hu se oye Company, Tagumbani, Walani, now. From so crowd and come some on your day. From 4 dear.
Oh, so we somewhat dear. Oh, and you boom. On your minimum pa. Almost some kind of deal. Say a tryphobia. I do beer some kind of day. Depending on how you conduct yourself. Luciano, or no, Becca, never more master by Diana. And me baba concura me decking back. I made a balcon. Or no crown a branch balcon. Dagati ni ba kunenchino kurano untienwi obetua so omatia obetua saneti wanyanya mu mane die fraframra no gise wode nantwie ko waje nkwada no eye wo mama mere exactly wa wono nti ye nua be ma ne ye besere no se de course na be ni na ye na futuo wontie ye wia ye beka kire ne ne beka sa wontie no fanya adwuma nyesa nkwada no brabo be sei wo ma so ne be ye what you say so pay ye be kirew e sa na tie na wan kaseti wonye na mfa pepe ye emfa mra e amamra ye ntontwene ye nyina ye wa amamra ye ye hyase edura ye enti ne ye hyefa enkwasam amamra ni wanka ye hyefa ye me to me fa amamra ni agro ewurade me mamamra me fa ni agro kra what you say tie nyina no ye ne saga na mra ho se de na meka no e kwa na duru se wote wo mu the way you busuasem to wanya no e mra ne die ta na chi dada mra ne ta be ma na chi nti e ma no krampo no ho oden se no so no wogina no so wode ye busuafo de sa but wanya ma mra no sa tie nkomo bi wo na fofo onye careful nkomo bone se obra pa sanity abusua ya damu ase bebre na ye fiada what ya se ne dwumadi edi kwamo me yensa megidi se ba bia wo bia futu kakra watumi enya wo ma ya ba ya wo so de beka wa brabo ho na atumi aboa wo eye wo bradwumadi eye Nhyira 104.5 maka chem se na wachi ya nya hweo ye de wo huru ye peneja ye be shada tie adwumanim brade tamukuchu obra fancy na no mo hwe ye nim for na explosion ye de dwumadi ni bramu what ya ze ye be dripe kama na ye de amamu enya bone so na emum eye adesua obafa ne oma bebre wom wo problem afa bra de how bia fa bra ne emo eye aware eye batete eye die nya obi du sika adwa nanka obi sisewu ye wo top high tech wo de onya bedru tech na wo bi say Nhyira FM obi abekyerewo wo bedru tech baby ofre bia wo du tech Nhyira FM obi abekyerewo ye wo kwan wo twan ene ye wo fa case ne bra panyimfo animdifo lawyer wa ha abenfo wa ha ye betena so na ye siesie kama na ye de amount happy birthday nkoma Mavis eye nana mensa aye tafra wa brefi wo Canada said we can na mekan sanad so see no so enti Mavis eye nana mensa ya ye di mu se efra wa brefi and sister Mavis one word so kama oba so no wo Canada happy birthday enko enfama ukunu eye bra kwa me na se emfa birthday ye enfama kwa me wana okay you it's no bra kwa me na se Mavis happy birthday ukunu ono no sanso na Helena ampoma we see ewa Hell's Delight Helena ampoma Helena ampoma we see you ewa Hell's Delight also eneye wawoda happy birthday enko enfama from Nhyira FM sanso na Doris yeboa entry also ye teacher ewo fanchene bra MA Basic School Doris yeboa entry we ye teacher ewo fanchene bra MA Basic School happy birthday enko emfa emma papa ya opoku adusai ewo Presec Legon also eneye wawoda happy birthday enko enfama ena fedi twatwo no eye Mami Sarah wo boase boyite pipeline wonso birthday free sorry dying ebony eho osi emfa Mami Sarah oboase boyite pipeline ena wo happy birthday enko enfama yeda mo ase pi edini e wo badwo ameda the entire team na say e free benada no nyam en edwoda no mama efe yedini birthday kese pa yede ma na benada no metena se ukuada metena se yawada metena se enefia day mede ababe wie for the weekend no nyame yadoma odwoda ye betena se biem na obra at one donko pepepepe ya boadem na edi dwumadie no yede abrel get in touch. We say you were amazing surprises. Okay, and I'm checking my sound fro.
Aish, a soon tap send party jack. Mama, we are saying, can you? Hey, Memendaba. Ofa, pacha mama friend. You know what when you say? Masoya yeshino nana. Nothing. Se baby ameti to me. And I'm ofa send miska. Didn't can what the see wo business ni pakura discount. Oh. You're the buy and so amiko here. I won't send bebre. I feel crowd mubu some my transaction or order. Ah, Debbie. And catch you, catch your offer say on download tap send. So download the tap sender or send this camera wire. About to send mobile money and our bank account simple. Tap send. Yeah, tap send. Now okay, tap send it there. If you see a fan baby ubia, so what Europe and America, Canada, so kura Android, so kuta iPhone, and once we download the app na two phones. In the process, maybe say promo code ADN. No about Nhyira FM, Ashaho, a basa automatically no. Yeah, chow £5 and €5, and we are more Europe. So America and Canada, yeah, chow, $10 for free. Oh, send this cancel, yento tap send it there, no fee. Hey, Neje se ukayo. Tap send. Papa no. And I who me say? Who you fantastic. No, Pierre. So say dear, we in charge when you feel one kasa. Losing the layman capsules. Amma usisi nuko tojuma yedin. Na upo ejuma so wo chan kasa. Nana. No. Niyo. So. Losing Locke, Mr. And let's see you. I'm always what if you want take you're free to come to I say for semi boom round them see dear someone. Me what here. Losing Locke, Mr. Losing layman capsule. What your bem more and Losing Locke, Mr. Losing layman capsules. Do you know what you feel? Delay man capsules and men fear do what they cronkwan and a law care mixture so a painful and ma woman no for anyone I want in fear do what train son can FD Ashisha sa a jedian kratoimu ajiatumuse eye 7-152-118 or visit them at 4A Pawpaw Street in East Legon. For more information, check out astolinks.net. Astolinks, pathway for success. Hey, middle. Now then I want to why you still for sano. Hey, no Jama wa bre. Akos, send your mensani me name much chemeno. E mo yeti triti. Mentumi pon sorry. Who name wanwa? Enwa me freedom buy na me catch we say. Mato 3P garlic mixture ba. Enti numbi ansa na wakoda. Me hu ya ne sawada. Sawano. 3P garlic mixture. Ane 3P garlic mixture. Emma moja edu mwafusane no. Eche natural garlic papa bi. Eni ediaye. Aha. Na madam for coffee po catch me say. The work natural hair for bi drobi omodiaba. Your friend 3P garlic mixture. Na man for two or more two oguso no. Enya semketoa. 3P garlic mixture. Wo ko tojo ne waposo no asori a wo complain no. Sa wonum 3P a ebejane se hum. Edro yi enya mapemfo ema wo ma manofo anansa nkwada wo nyanya mfie dumienu. FDA agi edwedie nkratso yi atum. 3P garlic mixture. Ubenya bi wo mamu pharmaceutical shops and herbal shops nyinam. I'm brushing for us saying yay. And Nhyira FM Diaspora Connect.
ane yɛne wo connect ɛwɔ Nhyira FM 104.5 na dwumadie wei ne yɛne aburokyefo nkoa na edi enti sɛ wo USA wo UK wo Canada wo Germany wo France anasa wo Switzerland me ba chawo ɛmfa wo ne kura wo fi so yɛbɛka no sɛ tribe a woyɛ sɛ woyɛ akan woyɛ fanti woyɛ ewe woyɛ ga woyɛ bono anasa woyɛ sremuni sɛ wodi afahyɛ bi anasa wo birthday bi na wodie wo to wo birthday anasa dwuma bi a wodie no wobɛtumi de afa Nhyira FM so na yɛtumi de dwuma no kama na yɛde ama ɛyɛ free we ye ne abrochi fonko a na ye eti wo abrochi ba bi a mepa chew wo video anasa wo photo shoot to be e de na wo number na betumi di afa so anasa betumi afra yen no e 0540 112434 number krona sanso WhatsApp enti de wo hia bia betumi di afa so ne wo na wo de amayen ye ne obedi dwuma ne kama kai se eye Nhyira FM 104.5 Diaspora Connect eye free ya ojo what's on this channel okay ene mam check na sam frɛ Kaish, a soon tap send party jack. Mama, we are saying, can you? Hey, remember? Offer, Pacha, my friend. You know what when you say? Masuya, yes, Nana. Not there. Say, baby, I'm a tea to me, and I'm a fast and miska. I didn't count what they could see with business in a discount. Oh, you're the buy and so I'm here. I won't send me brave. I feel quite a mobile some transaction or order. Ah, Debbie. And catch your offer say on download tap send. So download the tap sender or send this camera wire. About to mobile money and our bank account simple. Tap send. Yeah, tap send. Now okay, tap send dear. If you see a fan baby obia, so what Europe and America, Canada, so kura Android so kuta iPhone and once I download the app na two phones so. In the process, maybe say promo code ADN. No about Nhyira FM asho a basa automatically no. Yeah, chow £5 and €5 and we are more Europe. So America and Canada, yeah, chow $10 for free. Oh, send this cancel, yento tap send it dear. No fee. Hey, neje se ukayo. Tap send. Papa no. And I say, when you're fantastic. So say, dear, we in charge when you feel one cassansa. Losing the layman capsules. A mouse is in Kotojo my yedding. No bread you must saw with Shankasa. Nana, no, near. So, Losing Locke, Mister, and let's see you. I'm always what if you want to you're free to come to I say for semi boom round see dear someone. Me what tentia. Losing Locke, Mister. Losing the layman capsule. More your bem. More and alarm. Losing Locke, Mister. Losing delay my capsules. Do you know what you feel? Delay man capsules and made in fear do what they cronkwan and a law care mixture so a painful and ma woman for anyone I want in fear do what train son come FD Ashisha sa a jedian kratoimu adja to muse eye. Do you want to study abroad? I present to you Links International. They give professional advice on study visas to the USA, UK, Canada, Australia, New Zealand, Ireland, and other European nations. They also advise on visa applications, general travel, and other immigration services. Call them on 0537 152 118 or visit them at 4A Pawpaw Street in East Legon. For more information, check out astolinks.net. Astolinks, pathway for success.